de ye me wanwane se woni obi aye adwuma babra fe enko vie mienu se vie mienu mebo a enko 2 years enko 2 years uhu ne pecha uhu no obe hu no uhu ne pecha uhu no na sa wunya serious o ye business wan kasa no wani mre so upesa oji usika no because ebe den ena obi a woni na sign anana e phone so nkwa na musan mo nhia face to face madam me no tena office ba kokura na me mesre say there be me bisa you dey beba mesre say no so enye picture no enye phone so nkomodie enye phone so nkomodie ba woni ni hia anya ba ko nya mi woni ni hia more than make say more than 100 times more than 100 times ana ni sika be fa won say woni ni ye adwuma papa uhu na uhu no enye say ya statue si baby no aka say statue yi de nka ya se bre yo eye picture ye twa ye de te madam uhu na uhu no madam you know pressure na am say mistake na me David pressure say nipa no de si say wama ye be siu ya na oh because ye ko friend na ye tintin fuo yi bia onko be take you on because you gu nanim ase so ade ka bro ni mu we sa baba wa no se ye ono a wode na kwa kwotena ba bi mo fresh a lady no so mame ye wo Owusuaa Collins nketia e wo line so coincidentally onu so wo UK ofri sampa ono na picture ne de to so enye ono a ono ka wonnim no what you say etu ni obi ye business hu nipa na hu se woni e men tiasie Owusuaa Collins ena me gina UK na me say holiday mu de me gina UK ana me ka say Owusuaa Collins me mo akwa baba Akoma FM so ewie dia chopa ye kita nkoto dem ya pawo chow papa ya pawo chow di nyankopon di nsrew facha yen no problem just time now the case me buy my person questions me na general later make action no man run a check kwa so smart because Martin can say so free smart so much some part of the bia ntino my person will be because it's so strange ahaye Akoma 87.9 FM yedemu live ewo Facebook and YouTube sanso so ena yedemu ewo Onua TV ene ye yawada yawada fo nyina dane enne yede nyankopon ase ene ye birthday nti happy birthday to me nana ya Owusuaa Bempah ene ye me birthday nti mepam chom mechemade Peggy bechemade Akoma FM 87.9 Kumasi nti ene ye me birthday enra holiday no mo amuko obi o mo amama yanko bi o yenyina ya bro pepepe na mo atimi afrifie ha Rasta mpesa ka ho ene kura de yesi asaki ye coach ye head coach abusua panyi ye yinadi ewo Akoma football yinim club nim ye yinadi apam no oyeye atopa bi wanko wabu awie ko ye so toto papa so me wa fa mic okoya shoe no de Akoma FM 87.9 Kumasi wasi eno amuko gu ye wo park no so no ye da mo ase pa shoe ye de bo match na me ba adwuma mu na me hwehwe me producer me hu no kwadwo ko bobo yesi wanko ye hwe okoma be 5 ne di nachi ebi kita kenke ebi kita nsuo chese kwadwo anko bohwe omo hye ye 10 enka kwadwo ntinam na nka Reverend Sia pa life kran kobo enka obetimi ahyehye goals bi amaye because a left winger opeja ma na odi ahye ho Akoma FM 87.9 Kumasi
ototo papa so Hayford beda bobo Hayford oye player me bua fune eni ngwase o enu omko chechire ba afia me bua fu pepe China kura de enka wo so mirika mu ayegina wa ye to chokrento abusuafo akoma mu nsem re ne enya sports na nnura ye mrante na nu ngwase omko Akoma FM 87.9 Kumasi tech police station omo park na so ho no na ahye mabufu ama na Mira sports mu ye head coach ndi ye yinadi obi a striker boss ko defend with me you striker coach ne dis ye yinadi ya me jidi sa ho ye me so me ho ye pa ene ye ba be dinkomo ene de ya sesemu kakra ene ye be rania mabim unim sa akoma mu nsem no tomre bia na ye ho aduro kakra sania wo te ho no bia se bi kire wo so na se wonam bia bi mu na hu sania wo ndanda no anase wonye no anase wonya no anu yi na bibia ahanom ye kan nyina ne a kire empanyimfo Thursday eno ene ye entino ene uhu sensakra ya kakra ba mu a akoma mu nsem na yensesa no wati ase yenko seshi enra yenwa bai oba for the second time say obi abeje ne mu na sister ye hwehwe na kira kwan ya yenhu no ye friend ba ne ba so ti ne maame nka no ya abofra na osa ofri ni nchen ache nanso so mobile money hwehwe mu kire so send ni ska ama enra ye kan bia producer ampacho betimi de ne picture na to so ani din di Faustina Polly ye ma me Faustina Polly enra ye pon ye no na as a satellite no chechine mia kire say Mankasim Timber Market area 6 me chiamu nyina wiei Mankasim Timber Market area 6 me chiamu wiei enra ye satellite ne koto ho emi ehun say sister yi owo honom few days ago no owo honom a odi ni juma kasoa onam ho kasoa fo me chiamu pa na currently baby a satellite na gina ye bechem ti bechem fo mamani na ho say ne mutie mi a bechem fo me mamu aha e mamu akwaba eba akoma mu nsem so bechem ti say pair abanti odi ko gina wo mo ho yesi so okọ emfuo num ekototo ona da so no okọ emfuo num ekototo mpe bechem fuoi ye hye nim bechem baby pote na si say wakwa akoduru na wokobu omo afa so no sister no de adwuma na mpa ye mami odi adwuma na masemi bai na me kan bi ma no say ye mami e bia na wo yare nipa de ehutimi kan e bia mami na wo yare ye mami ni sika ahye ye mami nanso so enhyehyemu any information ayenya nyina kire say what ya pot den apotie woni widiem a wodi ni dwuma asise pe aba no odi nani a kire ho avocado kobu omo afaso ho ototom pe tibechem fo mamani na ho sister mu hu no otowade na ka 1 cedi kura emfa ma ne nko odi adwuma nam wodi adwuma ankasa ne nam enti no bechem fo awiei metomo nkra odi adwuma nam na eye me nwanwa se oba besia oba besia meme bu nipa faso na sebi oba besia obatsu a wotini yam kom batan wotini paase ya maami uhwe nanim kro ye innocent kire se sankrofo na wonfa boni nsusu omo no omo panso ne edibone wa hwe
ye maami ni monyamfo kama fe na de kire ma adwen so ne se nti na busua panyi na busua ni ana obi ante ana wode ne ho agya so de ka ye de gina enya no etiefo nso pe bi ha adwen o enra na obi atimi afre se wo kire sister ne ba bi e be kontem ei moye adwuma o moye adwuma papa mo bo adwuma me pa cho nti bechem ho no wa wani atwa no so ana se wonim bechem ba bi potia wo na friend 0530 507849 0530 507849 Freyen na kire ba bi potia wo fi satellite no currently bechem ena agina owo bechem sesia Reverend Sia apa life over papa mu akwaba ya me de na bibia bokodi no shaking the road is fanta brutal clear and God is otokonadu when he talks he does okay etomose etumoda etombo etumuru etomoda to same de wani also de osowa okay papa na bibia bokode oh ya tanfo negoso bre ya mami yeso na mbechim a wotope ya semu unim me hono se maame no eye ni su ene ne ban ana wabu nkofo nsu bebre bet afi na bre na yede aso enti no so obi tie yen ya no obi bia wo tie from bechem no menim say na yebenya response pa na ba bia wo hye bia no yete ne nka na afi ya take it off from there but erade ya domo unim say Friday okay anwumre 9 no Akoma FM ha okay ana Saturday anwumre 9 so me Akoma FM de onyame asem a e won kwane utumi na ebre nyame ma bo modern ase obetie me na otie me a erade na me so ebe ma dance ye ayo chefa okay ajoa nana ya mame mo akwaba me jesu menua enra holiday no ko sen aye ba adwuma da bi sa wo ko jame ni ba bi kura na wo ko me ko adwuma ewe me ko adwuma me free ha me ko adwuma asa ne me ho ye ayi rasta ho fefe wotwa me saa o so ho fe o yo ba o sa ai so bi anka se me ye be ma da bi se me ka so yo ba wo so te ase we ya kani ba nti nsemi wo ye ka te ase mete apo we yo ba ohu twa soso sa ba chwai mama mtimu aye me de ye na enra holiday mama me ni fufu oh as usual ye be som ye wie na ye kosom ba bi foforo so ka ho na enra wo di boot ba afia ha na wo de wo pants ne wo niema ba sa me ka kire wo sanka munyi bi mfimfimfi ho na nka me ko ko de munyi bi no ho amoa bi no de babia wabodwe sekire bi mu no e hwan mu oh se bia kwadwo sa akode spatu se nka muyi ni fimfimfi ho no mo a Hayford ni mu odudodo Hayford football game ye fan rugby ana se bia cricket sa nanka Hayford mo betimi abo because omo de body ni sa de omo betimi abo but se ba football de ehia physicality ehia stamina Hayford asem na kana basasa no o de bi no kra na America Hayford ai no kra na America onu se won sem fata so obegina football field because ni mu odududo esa ko tia park ne so a na emem ade oni Hayford wo personal issue issue na de no mo koye ye kase ye komu adodo na wo se mom transfer ye yi coach nadi ye busu apanyina ye yi nadi mom mpa foforo de no mo koye de enye ebusu apanya onya de o mi di omo ho ya opa sa ayi ko bobi o rasta baluchi Tim ni munye on o de no ko bobi ko no ta skinny o pepete ne ka pete na o sini nika ho
osinika ho na yese ye friend say kotra ye di ni twa kwan ma ko school no pamping papistic wo fa nso bobi Mike oh eno for there be obobi odi shoe nene di se ye yala nana ya ese ko musisa ma fosti anti bi mo e ma no kwa ko gina mu a wo de ko mo monto ye no mfoso ne ye ncheste nto ki ebetumi na me kra ball a me bono oh o ma nya de no mama me de ya nya de kra na we no mo se o mo ne onua TV e kwa ko bo match ko mbe hye ya de be o mo soro mo hyara nya de sa o mo ya de o de bi onua TV fo de bi hwan ne wo ho emema wo ho hwan Ontario mo chese na wo mo sports crew no Bismarck oso Bismarck apeja wo huru a ne tinka ball sesen ebia solo kakra Alfredo so de nafu ba ne airbag ni puba puba I said do onyem boso me nkura kakra ma na ya wo omu ntime no de captain wo wo fa de bo fa so bebia ni fie adu ni de Debbie ebia GH boy mo kakra na GH boy de ono na ofa na ho de mobo ena gode gode say kro hria ni tinka bo yenya saki coach ni de eye de yenya coach fofora team ni be betimi agina okay yasi ehu Faustina Polly ye be hu no bechem ye be hu no ototope ai akoma mu Nsem get results ye be hu no enro ana me ho na amanfo frefre producer e describe pepe na ya enya me nwanwa ya nhwa de bi yesi what a man can do a woman can do and can do better okay first nanka oba ko police a washe skirt eno mu nyina hye trouser ibi what dey check how many of police women and omo hye omo skirt no ene ene mema ni nyina ayepe de obehu police ni ba mu anso woto ne de oni to so de ogina obeka se police ni ba ma dendende 87.9 Kumasi and the first no nanka ma mobo Arab countries oba ntimi mobo because of say untimi yi utiri ho enhye nika be no majem omo hye nika yi omo tiri ho Ghana ha your black queens black princesses black maidens omo nyina ye mema adwuma ni bi enti se ma for Sinapoli aye na adwen se obefa mema adwen e refrakadama na ma enya me nwanwa ba wo hwe ni yi ewiase esua ketekete se bo ba de eye me ya ne se aya na wo feel se wanya wo bi nne e na wo ye no ba ochina wo yari dam hom no ho se sika na wo de sister no anhwa entime nje wo nkwa David yanka se tori bi etimi twa ye nkwa so short aba na nya nyankopon na ato ne nsa afre ye e bia na nya nyankopon pe enya nyankopon mre eno no de bia me ka so obi odi dwa edwane nkoye o se me nkwa de meti bone mini we mu na saso ye nyina na esi so ye adwuma me de me nsa besom bia ya na age agu de meye bia enye ye ase me ma me ne mo bone bi omudi ye me na nanom bone bi omudi ye ana asasa di mechi ma me papa asasa bia ni wachi eye wusu ban bone ene azan wo ye wa adwen so bebu nkrofo afa so ya nya obia na ediri sika o ene wiase we wo hoi ye wo honhom wiase e wo honom obi wo honom obi hu so honam ho ya wonye nipa mimi ni ani but sometimes me duka jeta me bisa me say nti san nkofo we nyina de sa ye koda hefa ye koda ye fie bo mu nyina badwom bedidwa enti mimi nam ka jeta me timi ka sorry sa ko me du me fie sam na me ho kan wo sa na ho kan me o me ka sorry because me timi bisa me ho say we mu nyina nto mo ya tiasefo enti ama me force one way ye sister this the second time awaba ha enra me ka se ubu nkotodwe pa ne cha wo fom onom so bad time we ya won ubu nkotodwe me ka me say eh nana ya pa na ubu nkotodwe so sister yi mu o sister me di sister ne bone ne ma jeska na che no because ha no se wo ma obi ye owo ma ne ba wo secondary school se ba ko university for the past 3 months or na afie da ya ma me fosi why ya wadwen se wo de wadwen enam what she share juma computer game PS4 na de quick for Sinapoli be bia wonam honom na woninam ene wonam ha aguna nya akromufo ya to monkra oya mode hye wogu first fu ani masio ani anti fosi o metua kanen Akoma FM na sa si esi ni chemso an si ye boso
Wogu for Steve any. Anti for so mbechiaka. This year no be sending message say your boss nso de ma for. Esa mka sa anti for so mbechiaka na de aye die. Ni nua na ye bo ne chem so no. O mbetua so e ba ha bia ye beka. Agwanya akromufo oya modehye obi frɛ ye producer no say ehɔ na wo firi otahia no ɛwɔ hɔnom adana na wo ka bi man ma meka say ya isusu gini padi na ye ngini pani efie hu si enwuram onyare onwu ye oteapo nipa ne frɛ ye producer wo se eno wo hu no bechem ɔne nam kurakura bi ase tɔpɛ ɛso na wana nyi se adwuma bia obeye bi se de ɛbɛba no season no de ebe pie mu no eno na okofa to dabi hwe obi a wodi dwa wo ho wodi dwa edu stage be hu se ade we de me ya e de capital ye den e be me say then you stick to that business but a sign na za ene ne kro no su a e woni mu ni ntino ontimi nya adwuma ba ko akontombra wo pa ani ho pa wo ho ade ntina wagya hokɔ asat now e mu da so wo ho asante mu no da so wo ho a yagusu to eye ho adwuma ade ntina wagya yi ena do obi fresa sankore wo hu no wo ho on se wagya hokɔ kaswa wakɔ be 2 weeks nie on se sisa osade akɔ bechem eye ni su ene ne ban na so no de 16 regions no wo chi ni baby ye fu obi ya na onko so a no mbu no musa akɔkɔ no onko ba akɔkɔ hye omo mbedi na we ne nam se bia se hwefo na mpene nam a kuro bi so fo pene nam because tribe bi pa akɔkɔ no ebi mpa akɔkɔ no enti for sinapoli onko so amu ni mu na wonko na onye na adwen so on de wode adwenfi ene bedam oba obetua de to so miensa no atua hafu no wajai sa na kamya ko yese ye nnua no mo muti krokese o mridi akuafo no anya o mo fort aya adwuma o mo ye no ye koso aya ye mfa ye ho nhye o mumu nhye de we a kwi adwuma eye sitie ya obitimi nante be kwansini be aduasa ansa na wadu na afuom no wakoye adwuma na aba ontimi nni nyina obi na dwuma ne so be yakua de ahwe ne ma na wokɔ na akoto na wusu wuntua ka ya nte ye ochine bi nte be ye fese areho aba na woda hɔ no be wo se nka mane abusua esu no na afi na ye nante bisa nsuo akɔkɔkɔ da ne dua eba ni sa wo wuko ba wo de anim guase na aka wo busua santi fosi be bia wo bia sa wo te yanka yesre bra asem wo wei enye akuma ne yedi dwam eya no ene yedi ka anti fosi na busua ne unu na anti fosi se be ye maame madam fosi na poli baby awo bia sa wo te yanka yeso bra na asem bia ne wa yedi akuma na edwa yedi ya no ene eka bra ne yentrase ne yenyan hyehyeye enye fese maami bebo udua na ode wo ma ebeda ase papa jedi o se enye review ento no ato na nko obi betimi abodua de uyem onana no mu nyina ada ase mimi se minu nya asa na me metu fie pu Akoma FM 87.9 medumu mic no daddy me ka se me ni obi nya na ebrum so metima tu fie pu no na o so fie se busu panyi ni ono obetu fu asa na wo se me ye no me nka se me ko bon se ena no se maami na ni bre no se na wa mu nkotodwa nso ni kotodwa mu a me ka se na bile akroko ni nyina maami ni tie ni suo o se 3 months ne won na afie ade na maami fo so ye sa ade ntia a wo do obi sika na eye adwuma wo momo pemfa so agu boto obi de onkonkodam baby wo bia so tie nka ye sre omani entas na nyen hyehyɛ na ye hunu kwan ya bɛfɔ so a ye betua maame sika de ama Akoma FM 87.9 medase unim se dani de nyina ya me ka kyerɛw se ope entare papa ahye na wo ho aye fɛ se ne ya na me ho aye fɛ ya kono na me ti studio hanom say may bless you screens na so na me ho aye fɛ soko na reverend apalife boje mesuya baby ba ko pɛ the dress code ono ene be show atare fefefe ama wo ho ayefe no kwasem ne say designer wears no bags shoes watches sunglasses owo niema hodo bebre e ma ne meme nyina eya fa wani kire hono mo na kokope bi eto na ehye omo wo patase kumase patase
kwan na ekwa adwina se wo first junction on your left ase wo se wura mu efie fufu ho no obehu se owo wonsa benkum so ho no ma frɛ no na ene no ntwetwe nkomo ana se atare a wo pɛ no frɛ no na ka kyerɛ no baabi a wo bia wo de hia ne sa odo size ebema no na ono nso so ma watare ahye na wo de akwa akodi ujuma 0244 874500 0244 874 500 0244 874 500 obetimi afre no afei memfa happy birthday enchia kese pa birthday enchia kese pa enko emfama nana ya asantoa Jemfi nana ya asantoa Jemfi owo Kumase Central Police Station SWAT unit omota agbo ni din Mama G happy birthday enko Mama G nyankopon onhiraw na onto wonkwamu pa afei happy birthday enko Emma MP ena oye CEO Emma 1993 nyankopon onhiraw na onto wonkwamu happy birthday to you MP ene ye pon ya lunch no na esu wei enso every Timothy ayene ne wa adwumemu hanom sei ye technician we adwumemu ha o say happy birthday enkoma Leslie Osei sika Osei we ye yidiana Osei happy birthday to Leslie Osei sika ye adwuma ewo DBS industry DBS ohun owo DBS Industries Limited minim say wo Kumase ha anase wa Accra but happy birthday from Timothy to Leslie Osei Sika DBS Industries Limited nyankopon onhirao pa eye bosumi we nso so Peggy ehiem Akoma FM 87.9 Kumasi on the 8th neze ye di birthday no ene sanya me di kankan ye no me say ene program no ye dane ye ho kakra enti ene ye discuss topics na ye de beba hanum say ni bi ohun na ye hu say ebia fault na ye bi free mema no ebi free man no ebi free nanso so ene ahonidie ehu hia pa ewo relationship mu obi wo honom a o say Bempah ompemani ma me honya na kono obefi onhwemanim ondi maduane one me monkomo edentia ebia mo hyase wonwo ba konwo mienu na wadamfo tali pa no okọ adwuma na opentema befie aba bebo nkomo nanso ene de asesa eba ne sen eden enesiye ema sa ensanye no aba relationship mu ye nyina nso ye di adanse ye se uwo fie anase efie enigye ene agro ene chese comfortability enimu eya na sa setena no aye bibia wo na aye kesen 87.9 ye bisa se ahunidie eho ben enehia ewa awariem anase relationship reverence ya apai the road is already clear. Yeah. Say ahonidie de eho hia pa bet ansa na mekọ ahonidie no so no mekọ ma poli asem na wo kan. Okay. On say me hu no say baabi a okototo okofafa niam ni free nkurase nyina no ne last point baabi a obeton niam no kasoa. Okay. Sana mimi hu no okofa beton okofa no de abrenkofo ewo kasoa. Okay. Enunti ana ne ba no okase wonhu na anya no kore ade anytime bia ode niam baabi a wo hu no ana osendi ni ska bia nti no afi na me ba ya topic no aso. Okay. Ahonidie de ahon hia pa. Okay. So ye wo
mɛfa no sɛ meme yɛ bɛrima nti mekasa meka kɔ ɛma no side okay yɛwɔ ɛma no bi wɔ hɔ a ebi a yɛwɔ 90 a yɛhyɛ no anadwo bɛɛ 90 no ɔno deɛ ade akye no 87.9 otumi hyɛ no anɔpa tea anaa awia tea na da so hyɛ no 90 yɛhyɛ no night wear no ɔno deɛ awia koraa na ɛhyɛ no anɔpa koraa na ɛhyɛ no na morning so efie no nso ɛyɛ fie a ɛnyɛ mo amu fie ɛyɛ nipa bebree na ɛden ɛte fie hɔ ana ebinom nso wɔ hɔ a kyerɛ sɛ ntoma ebi a ɛsɛ sɛ ebi a ɔbaa ɔde bɔ ne mu ɛwɔ dan mu no wobɛhunaa no na ntoma no ɛbɔ ne mu ɛwɔ abɔnten na ɔde di akɔneaba na in case sɛ ntoma no pagu a sɛ wadagya so nyinaa ana ada adie ogu kunanim ase so ana ɛmaa no bi wɔ hɔ a ɔmo nim kasa papa kasa no nso yɛ ahonidie ɛwɔ awareɛ mu anaasɛ relationship mu ehia paa so ate aseɛ ɔbaa deɛ ɔwɔ sɛ wɔma w'anum asɛm ɛho te na w'anum asɛm ɛnya adeɛ obi bɛnya ho asɛm ayɛ den aka but ɛmaa dodoɔ naa wɔ saa problem no so ɛmaa dodoɔ naa no ɔmo nim kasa ana ɔmo ahonidie no nso no ɛnhyɛ da ɛnkɔ yi so ɛnɛ obi anim sɛ pɛ student ana ɛwɔ soɔ but ɔbaa bi mfa ho sɛ ade akye no na wafa so kɔdua emem timbers na etua n'ano na dwiriri na kyɛ sɛ ɔde nam so na nɛsen wɔtwi ne saa so nti no ana obi wɔ nso otumi fa bɔɔdeɛ na waboro no wɔ fam a na ɔde bidi afra na ɔde twi n'ano ɛnkɔ yi eti no deɛ mepɛ sɛ meka no sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ kwan a yɛfa so a efi a yɛti mu no ɛne bɛrima nyame ɛdena dom wɔ no ɛkwan a wobɛfa so ama bɛrima no ani ayɛ den agyeɛ ɛde saa nneɛma wei nyinaa no sɛ wɔ awareɛ mu a ɛmma anigye ɛnyɛ den ɛmma obi bie n'ano na ɔrekasa a otumi kasa tia ɔbaa no obi tumi kasa tia ɔbaa no ma bi ɛfrɛ ne kunu because of ebi a ɔbaa ne dressing ɛne n'aho keka nti na iti yɛhyɛ na nado deɛ wode awia ti awia no wode bɛkyerɛ hwan wode kɔkyerɛ hwan ɛno koraa deɛ ɛme sɛ nka yɛhyɛ kyerɛ yɛ partners wɔ dam wone no wɔ dam no ahyɛ but obi wa nhwehwɛ animu nti no ɔpɛ sɛ obi ahu no sɛ ɔno nso ɔna iti a watɔ no foforɔ ɛnkɔ yi so nti papa ntu deɛ no 19 na ɛyɛ wɔ mu difference type bɛ na ɛyɛ a wɔpɛ on sɛ 19 no deɛ me mane gye ho ne deɛ ɛhyɛ no a uhu no under ni nyina wɔ inside ɛno yɛ friend see me through ekoyie papa ɛnde sɛ ɔhyɛ atade ba uhu ni bibia wom mekai me papa bi ɔtete me nyamesom okay yɛ friend no sɔfo fire na na sɔrɔ patas yesu krom na mekai sɛ ebre bi ɔne ne yere enya ntɔkwa na ogina sɔrɔ de mu preach ɔsɛ ntɔkwa me ne me yere nyaayɛ no me madwen sɛ me ne me yere nkasada that me yere nso hu sɛ mene na nya ntɔkwa no ɔkɔhyɛ ne 19 na ne pant ne ne bibia gyina 19 mu kyerɛ sɛ menyɛ madwene koraa me a na metwa ntɔkwa no so ɛkɔɔ me yere no ho ɛti no yɛwɔ nneɛma bi wɔ ha sɛ abufuo koraa ba fie waho keka no ɛtumi sɔfo saa problem okay adwoa nanaya ɛnɛ yɛnsua adeɛ yɛsua adeɛ ahonidie ɛho hia paa ana ahonidie no koraa mpo no ɛne den wɔ relationship mu sɛ yɛka ahonidie a etwa sɛ wobɛdware asrɛnku ayusu menka ne sɛ aduhwam anaa wobɛyɛ otiriye ahonidie ɛwɔ awareɛ mu etwa saa nneɛma no nyinaa ɛboro so ɛnyɛ ni sɛ wobɛdware spray wo ho anaa wobɛsrɛnku ayɛ makeup daabi suban nyinaa ka ahonidie ho yɛse sɛ friend sɛ bɛma anaa sɛ ɔbaa ebegya ne nane ni negya hɔ na wakɔka ne kunu ho ama ɔma yɛ honam baako but mpempie ni yɛhu sɛ maa ne bi anaa sɛ mɛma ne bi kɔ awareɛ mu a ɛnyɛ no na ɔmo de kɔ sɛ wobɛware na wo ne wo yere bɛtena na womfa obuo ɛma wo yere womfa obuo ɛma wo kunu wobɛdware sɛn ayusu spray sɛ wo ho nyɛ bɛma na kɔ no
nti ho no ahunidie ne so mfa so no ene de hin oba bi so on ma wa na adwen se ono ye kontwa asemba onim when to say it, how to say it, and like what to talk about. Asem ne ba ya no ahuresim no wo kana adwen so mo wa bontene so mo wo nipam se ye adwumam enu aso ne de opese okacho no obeka acho asem asina wo senka oye nhwehwemu oto ne bo ase ansa na wate asem na se no ne kunu wo adwumam kwa no text me say na ode ntokwa ewo fie ehia no bema bi so hunu se me ne meyire akọ party me ne meyire akọ mpanyimfo anim oba ne fom na osefa ugimi films ko unkra sem se na mempe no ai e wo ho emema ne bitimi kasa emema ne bitimi kasa ne yire ai e wa bonten obeka chewo fa ugimi films ko unkra sem se na me de mempe no e ho no se bema no obo oba ne ma osi ne niema o man ska man ko ye ne ho yie o bua nkwala no e wo mu school fees ne bibia mu kra na e ho na ho ne die no NCP because one for obuo ama no oba bi so wo ho no mu a o ma aware e ware no menti ase wo ho se me ka se obi ama aware na oye too rigid e wo aware no mu ase media ma ware entene ne wanti yantiti zongo kura obesha asa address zongo life menka se de we yenuanum zongo for no mo dress ne enye say your mo culture but enne no zongo ni betuma present ni such a way say obehu ni futures ni wom but obitimi ma aware ne worrying to the sense onam ho a aware born ne ho aware sign na esi bon obi ho e bon obi ho because of say ase me de ahade me nko ho wei me nya bi ye dan ho a me na me ho bi efri se ma ware enti da bia kuntan sa na esa ware ya na no esa se wo dressing ne wo niema bi sesan ware a sa abna sei abna won ware ye no na o dress fefefe oye ni ti kama abna bebe adwuma wato na no kakra wato na ni achi kakra wa hya na tade bi kakra enso abna ware wie ye hu se ne dressing sa afe kura mpo de broso ko first no nshenta de pa se de ni mu ayedu enti no eno no sa ware no wa na ware no wo hia abna sesi a wutimu se abna ware abna ye nipa foforo enti aware obi a ne bone so ene ne papa so ye wo ne sa wo wa me ka se aware obi a me ka ba se mase mamenti wase yamfa ne se na onam ho na onyen ware ye no every 1 week obekwa ko ye niti obekwa ko cute ne nsa like obedada ne ho ba oware ye no wa na adwen se de na me pese me ye na menya kunu ware no sisi a menya wie en menya kunu na wie nti menya biem me jame ho product fire mbo na advert biem expiring date no na me mpese be kam nyame ayadome ne de menya kunu ni bi enti no eniema bi wo ho no mu a menya biem ya yenka hu se memo omani wei etwa kuro nyina hu hia sade ebeto wo so a wo hwe wo no saa na ebesa koto obi so me ne papa je ko wedding bi na groom no o se me ire ahami o wa mama nhia ne namfofo nyina nzame wa no what you say enti we no hwese wedding day no wakan no o na monko fie na afde eniema bi a ono o expect no wonya bie mu a ebefono no na won fa ntoma ntwa wo ase okọ be ma no ho no ma o 90 we enne o sesa no adechen wo sesa no o bodies wo hu perfume mpo okọ fie na be ma no da so eti wo ne dem ho no na ofrew ba o ware wie ye no ni nyina ate akoda obehu no akwasha articulator desta se boyi articulator desta na ni yes agrika be no kakraka na boneto na ya akola ne abo pampers na boneto uhu bibia wom enti be ma no ohu sa ohu ti se de wo ne kwadwo na munua be ma otonwu so wom like eno ase ehyew minim se ebia okọ swimming dia swimming kro na yeyi yato ho kakra enso de no wa face amboto no wa pam no de ahye ni brezia ya miensa pe pi na ewo mu no eyia ba mo de ahoma apam
Bema no hu say be putting off ya. Yeah. Unless a bema no ye fi. Okay. Bema bi o pretend to say me enema wo ye me de obeye bia me pe wo boa. Minim sofu bi a o worry madam for nurse ni senior nurse. Metimi aboni din. O ka che ne say ye uti natural ye say. Oni madam for ni wo wie ye no. Afida sorry ma no, omo mo hye mini no. Ana one omo boso. Enne me ka se woja madam for na worry asori baba ko. Ba madam for ni jitu mu sha se so ye natural ye no ba me hu ni bia na me complain. Be na worry na egu. Adwa sometimes enye se oba de bema wo be ware wo pese oye no sometimes enye se wo sesan sa manana Dabi. Oboa sesen obowa ya me se obowa obeka kire wo se yes because of say eno na ne maame ne papa ehu omu behu se wo ye omase sononko ba okwa abontene a obeka kwakofo obi o chen opesa wo yesa ne akase nipa asemesi yiri nie e wa abontene nipa asemesi ase wo nie bo ono ankasa in e woni mu no enye sa na ope bembe bia pa oba wo ye dwamanfo ai papa ja wo empanyifo mfa nchemawia bo bembe bia pa oba wo ye dwamanfo e wose ansa na wo kunu mfre dwamanfo sa ofafa mema na be make dwamanfo you look presentable attractive ofre adwuma ba na so ayehye oni ne manager nya problem okoya antoa de oba na wadwedwe niema sisi ho na de pa oboa wa ye ho adwendwe na beti akọ na so oba na wo sa ye ho basasa se no de nabufo no de ababa beda e ho na aduane a wo ye ye kra wonni enye se bia waduane na enya ni do ba abufo na ewo ni mu no oba ye wanya ade bia ama easy that pain no stress ne da so gina ni mu ti the only thing about me easy stress ni say me nkonkoda ana me nkopensanom na me na me wan enu nti na be ma ware oba eye wasede se nko oba ye no wo hwe na bebia niema nkoye bia wo ye den wo de toto wonim de nti a enena eye omonwanwa kakra se adan nti na stories wo eche nkrofo pese eye stories ne ye kan we obi di ba nti de ba enra man bi call na one yen eye oni yen eye na o kire se ya minya mekofie nanso so meyere na nsem a wo bobo so na mbisa me ho se enti enne modern world maybe that so yesa ya ni oba na nso kasa na oba na nso on the side of the story oba na say kwan na be ma no efa so ne kasa kwan na me say minua ba wa cheki enti de okay na say etwe ma adwen asisu say mema no omufra adwuma mba na omani bo ade efe so a eti omo stress ma ani gie kra say bufo kra na ode ba sure ya onsa me kasa so baby wo hono ma dress zongo dressing not to disrespect me nua no ma omuti zongo oh they be saying your mo culture like your mo culture ba na me kase oponso obi be hye zongo atade kra no or dress or presenting in such a way say the obey attractive amani kunu no there be o mi nuanom unse eya me pe sa omontare no omo sha omo no munim de suit ne body no na ko mo pam in such a way say like a fatano enye omo no mama say ya rich aunties atade e ba e omo ntade be na e fe rich aunties enso say hwe de wa me so ma obi anyima no nsi bone oh debi na scenario na meye ya ma me nkoso obi wo ho no mo the moment na obe ware afi ba ko emfie mienu no na ware ani mu ntantande no afi na obeda na di obe wo owo yini ba pampesa hola na waja to wonom ofidi ne ba babe no on the way wanim no force wo hete samok enyan papa onim se breastfeed wi a odi cotton na tissue ebe hye no nomfo ano Peggy wo de fa wanu sina ye friend say menko doctor ho no mombra kakra mesro say wo baby anofo breast pad no yenko Dr. Ibrahim Adam Isa honom sa mi nua be ma sa mi hu kura o na ate afaso
Atiafa so Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic Kumase Afrancho 87.9 Etiquette mom Monica Junction Monique. Oh, okay. And now some wo Madina ashale buchi. Oh, na techi man. Me ne doctor ne free crow. Me crow mu ni no. Doctor na what to say? Facha me. On say ya na atiafa. Enipa ne dos. Na wie da na wa maye. Boko me da se mechi ahwefo ne etiefo nyina. Said ye mwenya nente no Dr. Ibrahim Adam Isa mene kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ano eja eduru baabi a na ye kai ye ho kakrakra ewo yapum den ho said ye be ya yapum den ho nsem betumi akonkan sanse wiase ama mene wanse no na ifri yare no bibenya nso a ne free yare kro no a eno nti enada ne da nyina ye kai ye ho se be ya yure nkofi ye ho bibiri na yare no embeso yimu prekope na minu ba Royal Homeopathic and Plant Medicine Clinic ye promotion so nkokra na ese ye mfa nhye dem ye de beba na adofo ate na wo mutumi nso etu ho anamon na ye ka Royal Homeopathic Clinic yarehwe bia yedi homeopathy nuro ene plant medicine na ye bibiduro na yedi esa yare ye wo kumase pankrono etimatim baabi a wo bia no fa kumase ka na duru kumase na so pe etimatim ka wo fa etimatim ka na so besi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe sanso ena Accra ye wo Madina Ashalebotwe Lakeside kwano so ena Techiman enso ye wo Blue Cross Faith Baptist asorida no ho a eho ena yewo na ye nyina ye nana ye papa Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya oye the National Chief Imam of the Republic of Ghana ona ode niema gu akwemu ko bie hospitals ya no kama ya hye dwumadie no ase ne ye adwuma free anopa no nson 7:30 na yapon anwumre nonum nonson ne fa kopem anwumre nonum 7:30 to 5 p.m. na de ye nie nsuo to efomodin sikasem no odin ti obi o ha wo yare kra sebe ya obetu anamo akwa yarehwe bia no na ayedin ama no enti yedin hihye ya agu akwa mu sese oba yaso ye na miensa ne mu bia ye card ya ye de be ma u folder 50 Ghana cedis akane sika no 500,000 enye 5 million 50 Ghana cedis eno ne ye de be ma u card na obewura doctor hone doctor akotwetwe nkomo a friend consultation no free sese atwe umoja na ye de collab na ye kofifi mu bibi mu dudui mu hwe yare bi a ahinta wo mu nso a ye be ya amawa free of charge yenye wo kapre kra afi ye wo diagnostic machine wo ho a machine ne be hwehwe wo nipadua no afri wo trim abesi wo naase e be hwe wa adwimu wani wa hrawa wo brebo wo saabo wo dwonsotwa wo ntinim wo ba mu wo ba mu nkasem wo bibia besi fom twan free of charge ya yenye wo hwe yesan wo machines ahodo bebre ho esefata se ye massage wa eno nso ye beye amawa free of charge na ye wi a enura ye de ebema wo no eno de ubetua ho ka na emomu no se yare bi wo hono mu a o ma me na wo twe kra mi ntumi mfa ntu ase ti ye no kasa ne ye de watu aduru so ne ya charge wo kakra na emomu ntumi ntua ne nyina ye ma kwan ema wutua no kakra ti ugusu beji wunro no na otete no kakra mpenisi amfo ene kire ne nto aso se wa akono maduru no beye na enu nansa enu ne na awotwe so no se wa na abesan ba enye obi ena ebeka na emom ayarehwe enye magic ti obi ohonu ma so mema wadura enru china na ho ato da bi entisa ye de yenye ne sa na ebia eja okọ obi ho na ahwe TV ana wutika mkra na wutie mi afa telephone number no ne no ene ade a ekurawo a wonyra fa mi telephone number na 0242
0242 951 951 005 005 0242 0242 951 951 005 005 Vodafone line nso yɛ 0204 0204 496 496 212 212 0204 0204 496 496 212 212 saa number yi ɛna wofra wo nsa ɛbɛkame afidie ɛne brɛ ɛne yɛde yɛ adwuma obi wɔ ha wɔ sɛ ma wo yareɛ so yareɛ biara ɛha wɔ yɛnyɛ surgery ɛwɔ yɛ hɔ sɛ bia yɛ paapaa wana yɛ operation yɛnyɛ bi ɛwɔ yɛ hɔ na mmom sɛ yɛ stroke ɛna aka wɔ sɛ ama adwene no ɛnkɔ yie sɛdeɛ ɛyɛ sɛ ɛkɔ aka wo benkum aka wo nifa aka wo ne de stroke na ye wo bia no obo modern de beduru ya so ye ya ye behwe ema wo ho atɔ sɛ wo prostrate na aye kese junso no ntumi mmayie ana de ebu fa so a oba ye behwe ama wo sɛ ya wo ene ho aye den ama wo sɛ wo ye oba ana ye bema da bia meka sɛ eduro bia eni asase so a enyem oba se problem bi wo ho no mo an ye hwe problem ne yi free ho ede ma wo enti se wo nyinsɛn mu ana wo ho hawa wo ba ye de mfidie be check ya hwe na se problem bi o mu a ya hwe treat ede ama wo se ye typhoid fever diabetes ulcer gonorrhea yare bia ha wo sempo wo nyare mpo na wutu anamo ba na ye de mfidie ne check wo ni pedua no mu kosie enuane bi na eni kwan sɛ wudi a ye be kyerɛw enuane bi na ɛyɛ sɛ wudi nso a ye be kyerɛkyerɛw bibia niema bi eni kwan sɛ wo ye ne de ɛyɛ sɛ wo ye nyinaa no ye be kyerɛkyerɛw kama makyira kwan no ɛyɛ Kumase Pankro no etimatim Monique Junction hwa Kumase Pankro no etimatim Monique Junction Accra ye wo Ashalebotwe Madina Ashalebotwe odi colleague side na hwa ene ye wo ena ba Techimai ne ma ntamu nso a ye wo Techimai Blue Cross Faith Baptist asorida no ho alaji mitobi abro san mu ana ye wo na fa telephone number no enkase ma o yare so ana wante o yare nti o ma me telephone number no ne hu hia pa sempo untimi ntwa ukura phone na ye snap phone ahwe TV ne natwa to so ana upe bidie bi twrogu da ho a echirei ubetumi afreme 0242 951 005 0242 951 005 Mr. Tieni na twro ni ye na bia na wa nya na sabre ya na nya no ayeden ama wo pa 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone na 0204 496 212 0204 496 212 sa number na ofra won sabe kame frame sisia na how bi ene wo ho no ma yenhwe emwa enyim free ho ema me say ye promotion enti uba card ne ye 50 Ghana cedis consultation ye free lab ye free machine de behwehwe wo nipadua na free wo trima besi wo na ase nyina ye free massage ebe ye wo nyina ye free na mpo se yare wo mu aye ne wo kasa ne ya charge wo kakra ne de watu aduro so se wuntimi ntua ne nyina ye de ye ma kwan ema wutuatua no kakra akra ye adwuma free dwoada ekosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nso ne fa ne apon anwumre nonum 7:30 am to 5 p.m. Itimesre baby a wo bi a woteme nka no tu ho anamo ebre ne yedi eye adwuma ye kase ye kasa ade ye bechi emrepamu no ye ba befa yare na baako na ya kyerɛkyerɛm kwan a efa so ba ene ehawa etumi edeba na emomwe ni de ye ebo ne tofa esan promotion na ye nti bra wo yire wo ba wo wofa unua obi bia
ebetumi ababi na wonso wabenya mfaso de wo promotion mu enche bebre enti wa mantem na ende dia ene ye wo ba collab no akotua sika wa ha koye diagnosis wa no akotua sika yem pesa aka ni nyina ne yetwa ne tia ne aye ne promotion ti ba bia wo bia tu anamon nebra. Dr. Medasepa na me wo question ba ku bisa unse ya ne etete nkomo ababa wa bi o say on filishe nanso so no be ma ne da no complain say ase odwunso ana ne be mu ehihye no but ono oba na de ono ote ho no no onhu so bibia wo ne ho oye clean enso so no be ma ba no ho a o se medwunso a so wa ma na yare nti eno sa no eye possible na wo benya ho moa de aboa na moa wo ho pa na ye normal ye me ma yare ba ye ho bibi ti say infection se be ma woni mu oni oba akoda nne acha 12 to 24 hours se yare wo oba no ho a be ma ne be hu ba oba de ebetimi atena no ho abro 6 months kura na onhu no ena se yare wo oba ho no ne be ma 10 eda emu beye 5 to 7 ene benya bie na se yare wo be ma ho no ne ma 100 kra da emu 99 se wo mo am protect ya wo benya bi na de ya na esie ma na ma ho nam kwa no ene me ma de no difference wom enti enya ba bi kwohyehe be ma nso de enya wuramu asabi odwonsotwa no ene omo kotenam na afi odwonso no a wo dwonso afam no se yare bi omu a wo bete yawo ene ma ba bi a omo dwonso fa nko na ba bi asabi be ma ede ne be ma fa nso nko nti eye deep kakra mrepamu no ebetimi adomu suko bebre na emo o ma ne nya na nwanwa sa bi a eye hunhumu na nefi abaifo no ne okofa be ma wo hunu bi bia wo ne ho enso be ma ne se wo yare da bi entisa ewo ho nti ese o visit health center no mo ye thoroughly diagnosis hunu yare kranka se ewo ho na wo mu treat ede emano oba ye ho a ye betimi ahwe amano me telephone number no tie ni ye na fa ni yi 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone ne 0204 496 212 0204 496 212 me number o frame ya onsa ebeka me ani Doctor Yeda Sibebre Adwa nana ya yanto aso na wo se mani bi wo a omunnim se eso top breast pad kura onim kwasa no for pad onim se no for no ye wo pad wo hono ma ye de hye hono okay akwada ne pampers obaya na odi ato baabi akwala no ebeba odi ball no ma ne breastfeed ye no owaya na odi ato baabi eniema basa because o feel say me de menya warewe oyemi kunu so de meye bi de meye me hu bi e wo se be ma no adjust to that enya mema nyina na ya o mutumi sa anyama no enya mema nyina be me bi ho no ma ono ya ahia naturally o ya ahia na wudi uhuni ne da se na wonsa ni uhuni akola kura betimi apupu na ma diaper bo akola fita na dwo wo bo no ma de kyenye e bobo be na won ya akola diaper na jonso no ma akola ne to ne ade oyi so be sha akola na tade no on hye na tade enti we nyina se wo ye wani makeup se den unim dressing se den na efia hunidie ne so maaya na ni nyi wo fie ya wo ba bi won ma wonte ne ho nka meme yo banti ma menka ma ne de ne mo enne mema bebreja ma because of sane ma nintia oba bi wo no ma ya wonte ne ho nka onte ne ho nka sasen onte se ne ho ewo nka ewo se de bia wo feel o body no de wa esitie bia ehyew bre ewo se wo o body ni scent ena edu bre nsuto bre edu nsuto bre so a ewo se o te o body scent edu awia bra ehyew bra nipa suete mo ente ho no se o body splash na e ba ko a ya wo se increase ni be me yensa
all the time say be ya awia ne bona se wo suete se dan kra na sentin ye den emma wo ho o perfume ni nyina obabi wa onim se ye bu yen se wiye ye fra bibi moje so fi awia bode nanso asan asama enra be ma ne de ba ye nti no e wo se ne ye ka because o me o madwen so o mo ba nti ye ba be ka ma o mo so ndo o si ye ne yire nkasa ni e hu ne say ye problem nso a general ha ma bebre na general obabi wo no wonim se obu ni nsa wi a se obu nsa na miensa o wona nso free obabi wo no ma onim na nanso ne nche se obu nsa wi na miensa na adeche na nan na wo ne be ma kwakokohia na be ma sebi like oti enka no definitely enye ne de on kan che wo say menyo because ne yere no wonya ye na adwen say e wo so wo ne woda enti ye dan ya wo ne obeda ono de ne ho beba ba mi bisa odemu no fi se be ma no ote de ene na Owusuaa de wani what I say e wo se wo bu nsa na miensa enenum achi ko ni nsia no ansa no ne be ma be hia na one ne hia na dedere ne debi kache wukunu na miensa na chi na nan no aya na moje sufi kakra fi ase eden e ba ya ma ye hu onyan pa ye hu onyan sabi ye hu onyan efise niema ya na efifiri ye mu ba no ya enya niema e wo se ye fa ne tra because he moja se de be se firi wo ho aba de be obesi akra wo ho enti se eba na miensa e wo se nansi achi ansa no ne be ma baby on na ye bi se eye nanso so a mesre se enko ne nankono ansa no ne be ma be din hyemu a because abibia esa na ne ye pam ye kunu no mu esi abontene wanya wari wawie be ma bi wo suro se wo jaawo a ebusuafo be ka se wo si a time na wo yire de wo ye wo abusuamba be ma ne mu de wo nya ma no e wona se wo tisi abontene na se wonya etum ba bi agimifo yi bia ya wo mafie biem obeba bebo wakohoma de wo pa bia wo be ya ma wo baba ka se de mikunu ne menna mikunu me so ni mu a wo mfi me kasa ne ho ase wo ma mi chick onya odo bia woni mu ma wo because atinke wo senka onya woni mu na wo de be hia no ya wonya e ho no wato na to abontwena ma obi onya wo but umunu no otetew ya mesre de wa ye sikasa che ye kununum ehu hia papa ukune free adwuma ba no na woni na danfo si mantwe edi konkonsa ohun se ni kunu kra be mfa no ho ni kunu ba beto achia papa ja beto me no wachia yen na ye mienu nyina ya so ukunu kita ne baage koda na wo hwe ne ma ne de ko oni ne nkomo nwie o maaye e hono be kono be ma na dware wasaka wo gina na danfo ne no aka chew enkwan ni sigas ne so aye hit ne sabi entwa yie o baasa wo besom no eno na ye ma ye ntia se no wo baasa wo besom no eno nti no tisika eye wo ho ade de bia me kase oba ne kwa aware be ma kwa aware enti se wa anya sa ne mani nyina be me bo a onka hwe obaka se wagimi sabio na so nyansa da ne tirim pa odo defe saa so tisi street di so no hia nkrofo yi bia wo ho e ho na wo di sun wo de be ba ha ye be ka obetie wo de ba akoto wa ase anim obetie wo de be akoto sofo anim obetie because sofo no sa na ware nya ne danko wonte wo so no ne de nya ne da onya ne mo betie si abontene ajua ye besre sa ne bo nyina wo se take into considerations say ye pese ye ne gi wa ware mu a wo se su sa ne mani nyina na wo ware no nche se wapem wo so sua ade ye da se ajua abusuafo ene ye sua ade pa chese me de minim sa ahunidie na ye ka no ahunidie na se wadware chese we look sexy why sexy ama your friend Nsem be ma no na chese mami nko piwa ko sister yes dear me de me ka sa ahunidie wa ware mu na no ane se we look sexy o debi sak ye num ka sa nyina ka ho bi
Sa. Nyina aka ho. Ene sa ahunidie na eson. Debi. Eson pa. Eson kese pa. Ene yenko 3p garlic mixture. Medase. Medofu ye mo bibia aha emu akwaba e de ba Akoma FM na fei Onua TV so. Ena kwa ye wada idie ye tena fie na se ye ne wa medi apomde ho nkoma na se de ye bo watirimodin no enu nti na se edu ye wada sei na dwumedie no ekoso a ne abo awuram se medupe ne ye no edi nkomo afo apomden ho Piwak Natural ayakofa 3p garlic mixture ede abedwa so ena ene ahwie ne wa hye no edi nkomo mebusa se ompo no emute sei megiri se wagye so wo fie se nyankro pa dum ho ye papa ene nkomo ayedi ede free Piwak Natural ayedi 3p garlic mixture abedwa so no ene ye hwe poor blood circulation emoja eni yemu afurusane yie medofo se oye obi a emoja ntani umu afurusane yie a eye nima bebre ene kofa saade we edeba esanse obi wo hono a abre bia no da bia no aye no fo menyare nso menti apo utim se abrabo no ne ma nheda nko yie ma no ase enema so de a meko adwumenti wono se da bia office ne letter da ho na me yare menti apo na hospital excuse ni ade obekom na emoja ni mu afurusane yi nanso wanim enti na ye bobo ne ma hodo a se moja enu mu afurusane yi a etimede brewo na mom ye fa number no ema doctor ansa je na frɛ ye ne no eni nkomo obi ho no ofra de nsɛm usie on hyɛ dem pie nsɛm mu enka se we na ha me we na eye me aso ofere me so enfere o oko hospital na so ofere wo yade a what the say ade na be sa ba fie wa ko hospital na wo sa wo ma ho kwan ema doctor ye ho adwuma no ferienti na de ne emesiesie pa mu kama ahomeka ka de ye wo kire doctor na wono nso enkyire wo yie ene kwan abefa so a obanum aduru no ye number ne ye fra doctor sisi ane ne oni nkomo ma mo ye reso no nche se 3p entumi mwawo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa aduro no eye 3p garlic mixture ade be mu ohunu se emoja ni umu afurusane yie no ena bebo obi so de akere wo no wo bon se da bia se na medi kan no waye no fo menyare so menti apo osore no wapo so nyina ye wo ya na ho ye obasa e kire se emoja ni afurusane yie e wo ni paduam obi so de ye unse nana Owusuaa wo de wonsa so obi mu se ya ho so ofili se wonsa mu ohikakra media minim sa me yare o ai da bi eyesa eye normal temperature eni kwa se wo de wonsa so obi mu a wonsa mu ye nwunu se de wo de wonsa hye fridge mu a wayiye no e wo se mu ye hikakra ena se wo bi nhye mpaboa na wo so nhye mpaboa na wo de wo nayam esinipa ne na so wo fom a so ofili se wo na mu ohikakra se wo na mu ye nwunu na wonsam ye nwunu a eche se moja ni umu afurusane ye wan hwe yi a stroke ede ne ho bagima bra wunhu enti enna etimi ye bi mu aso me de me ena me nsem wo nwunu me sraw enye e wo se wo hono mu a se eye dede wonse ye wo room water temperature enhye a esi dem a yemfa nhye fridge na yemfa nsi abonten no se de sitie nko ena nhye de ahye fridge mu enso nko ena nhye de esi abonten so nko ewi aboso no yes nde se ye room temperature ho ne ho se ye warm asa won sa ho no ha sa na wo se ye edisa wo chia wo bi no won nsem onwuna mesrew per 3p garlic mixture no se na be ya emoja betimi atwie fi wo nipadua ne mu yie na ama abre bia no ho aye hye enye hye broso na emom de no ho se wo nipadua no wo ye active obi nso de eye ewo ho no mu a na ne nsa ene ne nan na aye tititi we nyina che se emoja ni umu afurusane yie bo se ne nsa ma no na emu twetwe no anadwo woda wontumi nna ne na egu fom yi emutumi ye ne ya na ne nan ma na emuamoa wo de shempa bo mu pa na eye ne ya eti na obi ho ntumi nhye shoe Jesus slippers nko a obekom so me de da bia slippers na mepe enso bekom na che se wo hye shoe ade eye no madam wan hwe yi a
obetima mo bi akasa de na ye wo nti ene won pɛ ne ho asɛmti na wa hye slippers no kɔ ne baby ne nyinaa ye yare a ɛwɔ ne padua mu a emogya enu mu afurusa ne ye kɔfa de brew enti na awia ne wo ka 3p garlic mixture ho asɛm because no mu a etwifa wo ntine mu yiyi ntine mu fi bia memu da hɔ emogya de afurusa ne ye enti de mekan enya de abehu bie ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afese moja ni umu afurusa ne ya eni akoma yare ne nam wakoma ne bo say kim de broni beka se palpitation bo se twon no wakoma ne ye wo ja na ma ho ye obasa obi kura de ne gise ye the oxygen ekusi ne so edafo entena se ma wei emehaw obi nso de ne na niso ye ne wisi because moja na wo se bi ko wani so no wani so da honom se kobasa won so wani so ye wisi wo hwa ade a unhu ne yie na wapo so nyina ye wo ya eti se wo unhu saa ne ma wei bia medafo entena se p garlic mixture na enom na emoja ni umu afurusa ne yie we ya meken na se wan so ano a yare e betumi di abro ye bebre ene diabetes ne nam ene pressure ne nam ene stroke ne nam bebre enti ye ka ne se yatie ne yie enka se bia ye tena ha ne se bio ye adwa yanum ana ye tu futuro na agu wani ye statica sa ye 3p garlic mixture e wo nua tv ni Akoma FM se nye ne o etwem be 2 years eduro ni ye papa ntinde bia e ba ye ma ye kwanya se ye metena radio ni tv ni so na ye nkasa se nya enke apamoye enti 3p garlic mixture de medofo oto enkasa oto adufon oto adu papa je number ne frɛ doctor me ma oyere so no nche se 3p garlic mixture entumi emwao ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afedi na kofa saade we de ba ebe de na moja ntumi ni umu afurusa ne yie obi a woni di yie poor eating habits o me de mempa aduane o me de no pakora de metumi ne nam hwa bobe wan ansa na medidi emwao ebe mo anya problem mesraw didi yie so ati ase eno so nche se kofa nam bebre gu aduane so eni nkosua ne ade da bi kosua ba akokora is enough wanya wache bi wanya kosua ba akobi so hu ne ntwenam ba akobi ne bebre na che se wudidi yie ebe boawo ama moja du mafurusa because aduane na wudi no enu mu na moja wo ti se wani di yie a okofa moja na we mesraw didi yie na wonum 3p e de aka ho afi obi onum nsa bebrebe. Yes, too much of everything is bad. Say at 2 years, see one me. We bet my trana nemu. And no one sabe 10. Or so many a no mamma moro. Miss Reho. Or datching, be more problem. And to the end, Kakranka class, I want no 10 is a 2. Any 3. Ebe wow pa. And yes, sir. Ebe do baby na feel so dear moi. Now one sell was so. Now tea was so. Nanum 3p na emwa. Once I won't no mane bro so a dear chawa. Emoja nim chada. Na kufa problem edia bro. I feel be why kesi ama na bro so. Oya kesi be brasrade nko a emoja ntimi ne afurusa ne. Tete wadi die so anadwo didie. Adia de doko san drink ya abaswe. Susu nom. Nepe 3p garlic mixture nom na emwa afi obi o Akoma yare nso emwa mamoja ni umafurusa ne ye enti nom 3p na nhoro Akoma ne ho ye number ne ye 0248 92 88 24 o Akoma se aboru akole na heba Dani heba Criske heba obenya 3p garlic mixture ho for enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy Momoni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ne mu wo fa kwadwo heba ewo temale baby electromat ne wo no ehwa na yewo okọ Madina nso a Health Alert Clinic wo ho Little George ewo tema Community 5 obenya 3p garlic mixture Ekus Pharmacy ewo Ashaman ena okọ Accra nso a Okanshi King's Walk, Kofsam, and Angel Heba. Kaisa 3p garlic mixture, and Yarewa Esane Dawson. And a man can once man said, do not me wow. Frey, then doctor, a new como, not the air yono, chemuche, a drobia won't be as bet you 3p the account. Intervals near 15 minutes. So all hospital dranum nanopa.
pɛ aduane bi di edi 15 minutes anum 3p woni aduro bia nso no mu afa 3p garlic mixture eye wadru ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 baby I will be abora pharmacy any herbal center obenya biato nyame bwana sene ebeseshi medasi bebre Akoma FM 87.9 Kumasi. Integration na metona na we commission. Say me to kilo bi abema me 20 pesos commission. Ntimi ya adwuma no a ma season ni kwa wie wantua meka. Ena my sign to aso ekoto so ye beans. Eno so commission no order ma me 50 pesos commission. And so ye beans ne bi diga na me kwafa no wo beni. Ntimi di ba no so receive wie no oye so baba na ayen konta na watua meka no ano no. Afi me frɛ na wonfa. Akire di awsi utuya meka na me mama yare o sandi miska me papa yare o sandi miska me yare yare o sandi mi so on sandi iska bia mama the last time me friend no a me kan iska sem no ye sem inform account number and test no ti me the account number na ma no wan si dukura amfa bia ntum nti me ko bo me district clan officer mane e de kire ni se on friend no na iska no wan se no friend no si wotua meka Minso ntua meka na kan of sane yensa na tie dia ene onfa abin obaja na hotis aduna so mi o ho aye fe medase wan so no ye me fe o say o style no three style na third style ni nyina medase ene ni nyina ye me fe medase ma abna ase o mu ye du ona se me de obi anu se me nipa de me nipa kese e ya kwagim ya me kwagim mo na me so nte kakra patwe yo ase o mu aye du ana didi buro so ewie ya nso medidi o abna o mu aye du oh sa die hu bia nso ni mu sa menka sai kantade mu susu de abna wani nye hu ya mpede de dam ho o se to de bia o na wasesa ne memu nso kakra Friday na de na so de asem be hye me kon yi abna fa me kodwa so ati me danse Ebusia bebia yedru ye kodwa so na me kai asanteman ni kumaseman titiri wani a edo na na mama Brown senya me aduma PM Travel and Tour Agency womuni media general kubatan a Onia TV ne Akoma FM yenso ye ka ho bi womo aye ne se bosumi aye womi eda etoso dumiensa ekosi na duo no baako eso na chese ohwemu na woche eye vacation in Dubai ena everkoso na we no wa maimuni ni na Empress Kumase Empress asanteman Empress nana mama Brown ena sa akwentu no omone no eko obi siminya na nkamne ni betwamfo nyimni ni bedidi mene no ebedi nkomo animu enimu wo ka ne fanse ho a ene na wubrenie na awotwemu a wone wo eko Dubai na afa makwa jimani amane siase hye so se activities e wo mu ne de edoso papa enti se woni gene ho epene dwumadie pese de wosi eye ne niema de a ene na wo ma wonan aboto akwakoye registration se de be ya eda no duru ho a won so betimi ede wani akire mu e wo Dubai ni bi mepacho edan na wo bedem no se wonku a o pese wo je wo dan won pa twitwe bi a ene ne sika ye je wo na activities ne niema eka ho no won so wanya mu chefa $2,200 eno ye edan na wonku a wo pe na emom so pese wo ni obi edemu e wo dan ba kumu a eno so hu sika $2,000 eno na obetumi atua na afisa activities ni na danso watimi ede ho ahyem eno achi packages ahodo a ewo mu mesika no kra no ye hunu ne se ewo fomanie flight ticket no e return Dubai visa hotel and accommodation internal transportation to all activities afei enanso no anapa breakfast no wo mo afa ho kasanse ehye se sika na wutiam no emu bi eno ti wo ene ya akopem se busumi ne da etoso num na chese 5th May ye close registration na wo kura sika ahekura na enya de se ye beje na wo betimi so ye registration ni bi wo de
ani chemu ewo Nua TV eno ewo enkran pumpuni mantemu wo mo front desk obetimi aye registration na chese eda no duru watido wo mo ne wo a na eko number wo be freso se wo pe enchemu a ebru de makan yi eso a 0509404627 and also say 0303943257 kumeki registration na eda no duru woni na nama McBrown akwa chele e Dubai Agbozo Herbal Clinic se yen kanfo enfama ho se wugidie e wo hahaman mu nubrane nuta yen fansa yade na afei enyin konya e wo nipadie mu a ene na babi baako ene e kanfo e dia ma ho Agbozo Herbal Clinic na ubetimi e de wani ache mo ho ma bibia aye kama wo mo se yen fanto wanim se woni a eye adwuma wa so ye ho no se bi nyen kran ketenkete in experience fo ni bia we mo ya hyeda e de wo mo afantetie mu nti dwobeka bia eye nokre ene adwuma no so wo mo ye no wo mo nimde nti de behia ne se wo de wugidie kakra beka wo mo de ho na afei wabo wo mo ho se ba bia wo ba ne de eye wo last stop ayade no ebetumi eto kwa emabie nti fa wani ekire mo ekuma se ha wo mo e wo de chem so old insurance junction ho na ekwaje wa yare 0553417752 0553417752 ayafoni eche mo ho na bibia so enye kama na minimara sa ewie wunya lunch bia eniye bibia sa enheda emfani padua no munti wankasa no ase waye bohoni ma enheda enkoyi a bibia ye didia me ni padua no mu ayeduru na aye kama aye fefefe N17 Lounge and Restaurant ene ya Premai for Restaurant ba kwa ya bebie e wokumase ha wa mo se abrochire abagana enti fa hoho no efo nani echire mu e wo N17 Lounge and Restaurant ho ena ye kwa kodi enuane papa enkoye nuane ni nada ebi e wo ho enu echiri ye ma pastries papa se ne pie pizza mo cakes ne ahodo a wobetumi edie ama bibia so aye kama sa pastries no so emu bi e wo ho enu echi ensa no de ano ade ne de eda form ye betumi edia ma na fei wo dia bo pastry a wo bedi ni so kumase ha wo mo e wo kwada so contempon ni so Agri Junction ayafoni echire mo ho wo mo ye adwuma fiti Georgia ekopim kwasiada ebire bia holiday bia eni bia na weekend bia eni bia wo de wani echire mo ho a enuane no benya bia di ama bibia so aye kama hyene so se wo mo e wo conference hall a efe nipa ebro be ye se hanan 400 enti social event bia wo ye bia no wo de wani echire mo ho ne mpanifo edi nkoma ye be ma baabi ama de du juma 0530668585 and also say 0542787278 ayafoni echemo ho ne yenje so grow fine herbal tonic ken ye kan for ede ama wo abusua se awie ni padua no wo hye niema enkoyie asa wunyini asa wo tope wankasa ne ye hunu wo fie mu ye sa wo ya akoda so ye panyo eye grow fine herbal tonic ne betumi aboa wo amani padua no afa ne ntoma pa ede afra wo mo sei enye mojaduro nko anase mojaduro adwuma ne nko ene wo ye na emo makwakoye wo mo asede se wo mo esisi nipadua no ema nipadua no so eye fan enti aduro baako wo no ma package se wo mo se tie nie ehwe ama wanumu ada ho no afei ena wontumi ena na esiesie wonsa na wonan a aye tisiriti ni wo mo behwe aka ede ama wo enti wuto grow fan ya wontu sika no enchene sanse enka abeto mojaduro asanso akopede ebetumi ama wada no we no eye adwuma ni na abomu a chese wonu bia wotim se ekoyie enuano no hodro so ahyemu ma etimi bo nipadua no ema no eko editia yadewa ahodo for 0244596532 0244596532 na ekope edro ni binum na bibia so enye kama medikan akase oba bia no wu kodwa so a aya so se basket na wode ebe fie no we bi biscuit ni bi egum sanse biscuit we de eye hronkopan akwakoye adasa agenkwa eye M4 Food Limited wo mo adaroma ene wo mo de bi biscuit ni bi aba ebusuamu ni na mo nchemfai esanse eye biscuit bia emen wunya bi kra no wanya menua na wunya ensuo edipia na emen pa manipadua no eye kama maka cho se wanya fe na abeto maame ne de ato papa ne de na wi a wapede enkura no ebewe woni aberewa bi ene wo fie na chese esichiresem no wodi abekwa akofa yade ede abre na diabetes fo ni nada agya tum se eye sanse esichire no kuma bi ene wo ma nipa no ewi a enkofo ha bia ema enche kra enkoda no eba bebie
akɔ school enti maame wo hyehyɛ wo ba ne ne ma ya fa bi eto ase na akoda no kɔ school na adwene ma da ho ama no etumi esua de 0531003892 0266830003 maame fa wo kopi work natural abusia wo mo adaroma eno mo de 3p garlic mixture aba adwaman so enche ye ene yete wo mo enka ewa fidie so senka wonim garlic so mfaso ene ne ma eye de mani padua na ye betena sese ya wo me yenkasa wo dia ne se wo twen na fe watcho number no enti immune system ne yempagya mu se de be ya ebetumi ako de etanya de wa ahodo a wadro ene 3p garlic mixture wo moja no abroso ekohoro yente so ma ne meye no ma ye betumi aye afei yesi enyenyin ena afei enye yade a etwaso oba wafu etimi tom kakra na eto ni yi ne ho wo ejinejina de musa na sukusuku kama na etumi afrefre domo ede ama na ekwaba ne se eto ni shemusa na afro no ede animu a aya na ema wo shape no enye kama enti kope 3p garlic mixture dro ni bi enom na ensiesie wo enyi nipadua no ensi wo se de fata se de be ya wo ba wo ho ebetumi aye wukunu akono fwani chemu ewo maimu heba ene pharmacy shop ahodo mu eno achi dani heba obenye biato misty kolena capidank ena afei angelos na ekoji edro ni bi enum Shane so pa efama yense edru na 3p no anase bottle na 3p garlic mixture no ewom no eyetoa enti ehwe ho no mu a etumi epai ena afa ye de garlic kokko e de ato ho a eno ena ehye ne so se 3p garlic mixture edru ni bi ena wukura wadaroma ayafre ahoman su ne mpanifo eni nkomo 0248928824 ananso say 0201000021 kopedru ni binom na bibia enye kama afa ye kanfu Congo ointment e dia ma wo bra ne bema bia already no eni no etwetwe sise kabastai ene wo hunu ready no se de asia ye wadro eni Congo ointment ene ye kanfu e dia ma wo every natural adventures into adro no obi nkan cho se e natural frafa wa bia enimo pacho kakarure e na atoto oba ne tiri ho ene ni tiri no ededa mu se damia edro betumi aboa na akoda ne tiri ho aya akono se de be ya wo kosuko okodi agro nkrofo ensere no eni Congo ointment be ma wo mpaboa egu ho no ma ne wansena na edi mu agro Congo ointment na betumi aboa wo na nantamu apropro no eyi edi efru so de be ya wo na ho bete we nya na ho nko ye yusu edi maskin na chese honamani sawansawa ebetumi aboa apapo esisi ewo wedie ne enti honamani no enya akono no Congo ointment na edi wakagine mu wa mosima mis no mo ronko da ne diaper na hunu se kokoko asene ma bi esisi ho a aya na nsu fa Congo ni bi efra akra no eto ho na ensanso enya moto 0249017101 0204616161 kopebi eto na bibia so enye kama wonipadua nimu good morning heba tea ene ye kanfo ede ama good morning heba mixture edroba kwa sesei eba beboa ama ye general well-being no aye kama ne nipadua mu so aye kama no edro wei ene ye kanfo ede ama doctor 3 days so on de dwumadi ni nanansa pe sanse wokɔ ho a wonche ho nti ene wode edro yi abase infections ahodo emetu ase deku enfri nipadua mu siataka yade no ene egu anim asa wo hia good morning heba mixture no se wo benum na bibia so aye kama enei also yade no ejeje wo pan wo didi aboi aduane ma ye so no wusu eyedru we ne betumi aboa woni a enom no ede adansidie eba enti wotefa ko na wote wade so enei wo beye chinyigefo akwakosi dabai pedro ni binom wate na bibia so enye kama wo hwede anopa aya bubo bisanse eye good morning enti anopa na wo bobo se de beye nipadua no ebetumi akeke sie ni ye na so anya hoden ede akwakodi udwuma ene doctor 3 days enkasa ewa homen so 0246594117 0246514117 ko pedro ni binom na wo so ko kan woni a edi adanse ne ho Charistic Ventures say yenkamfo Zahara Herbal Products no enfama ene wo mo ato ede apete adwaman so edro no ya eyenti ya biemu ede agu adwaman so ba bia wodi wani ebechire bia no ade se Zahara Herbal Products no benya bi ato na afei esiese nipadua no yese general body weakness so ya no pa wonya adwuma bia na nso waposo ene waposo etutu wa Zahara enipa no ene yekamfo ede ama wo ba be ma enemu no se de musihie mu no akwa ye chewchew be ma no eba wo ba ne nchen wode chew wo ba ne so kwa wode chew aya kope Zahara Herbal Product ni bi nenom na nipadua no enye kama se de be ya monnemu no bibia so ebe ye kama okanshi drug lane wode wani echirema adro no benya bia to 024634
0248569335 kopi binom na bibia so enye kama nana agema spiritual home eho ene ye kamfo ede amababala wo na so ye ene de kona afei niema hinta ewo somase entumi empie ewo honamani na afei edi wunya ma wuntimi empem so enkoso ewo abrabomu no eye nana agema spiritual home ene ye kamfo ede amon enkran ene wo wasefa wasem ne bresi kasam no ebra ejuma no so ya fabra na apomudi ensam no wontimi enkama said de beya ogie ene fa hodie ebeya odia enkran Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters ho eho enana agiman wobutu a wodi ni juma me pacho nkyeremu eburo de makan so na woni nana edi nkomo ewa homan so 0248544058 0248544058 ene nana enkoto kasubom na afei ogie enye wodia obaya Abin na osi unshadie meshadie mame unshadie meshadie mame ene na me ko doctor mesiade krom ha nyina no nko na esiade wesiade Grace Phyto Clinic and Medical Diagnostic Center Grace Phyto doctor wesiade ai adana those space nation misa Grace Phyto Clinic eho ena yeko na yakwa suade eho de okwa ye kire wade ansa wehu se wo yare no doctor wo hwe wo no suade ankasa doctor Mwakaba enensu yasenhia edene na wo maye yo meda se mechia Akoma ne Onua TV atifo nyina Dr. PK Owusuaa meda Grace Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solutions ye wo Kumasi Abrepo Highways na Accra so ye odomi kwabenya ene said ye kana ye kan bibia for causes and complications of uterine fibroids what's na me beka but Dr. PK Owusuaa speciality eya wo enem yare eno wa mu Johnson tentem so nti but wa wutie me bia no say wo condition ma ware more than 1 year nesa wo ne ba Tonisha Grace Phyto Clinic. So we are Johnson, I could have Johnson more than 4, 5 times, 6 times at night. In fact, it tells us that there is a problem with the system, so we work on that particular system. No, so now Obi Ohabun, so we are able because sexually transmitted infections, and then we are able to go on a second car and a session in so free. But the Biameka say, when you about a day see a one can pioneer fibroid, name Menemu into school time, also call me call baby so many infections be mpacho. Say a clonica, a crown affair they be harding. Another beer we quite be a friend say hysterosapinography. Ya chuma would the anybody here tips near so tips when your bilateral hydrosapiens. That just say more CC and patch won't mean woman in ye a straight away IVF one. And I'm Dr. Picky some yet different from other doctors. You also barbro from mum. Messiande as medical imaging scientist, a doctor for an apple doing you for the infidelity pedium. No, as my herbal medicine so account. Now, my herbal medicine now me kind and yet the medical good to Mukeke. Name said the Bia mecano, me chrome, me free man pontin do mana for see chrome say. A doctor for fear, mom won't have 4 pa, now mom will part the door, Amy Fia and Cassa. The Bia make us say, a yet didn't say me chantro, and I dare me put in his I hardly lie. A yet I would chantro a cramum, dear, but say me show when much on true beer. Because all I say is that I protect my integrity. Because Dr. Pickers baby I could be an obi so they applaud ye jumedia ye so ye didn't pacho say name ya rare a young son ATTC and condition be a help yambatom. For Dr. Pickers we send a more banamo mammy fans. But Dr. Phobias and you name a Dr. Phobias because your first degree as a cool it's not easy. Physiology anatomy. Pathophysiology is not easy. Dr. Phobia Sian, then a minimum dear, me title no. Na mediano a medical imaging scientist and also a herbal practitioner. Internet friend said Dr. Messian. For Dr. Picky was me number was screen, so near about could you please say the whole month na May month a Mother's month. Mother's month, Monday or Mother's Day in our woman, because I free abdominal pelvis scan. The cassa abdominal pelvis scan, I didn't feed the Ancasano, Obama Cassam didn't feed a show ye more lip our kidneys. Your free say hepatocellular carcinoma. Ubu Abun the upper right quadrant, I had our liver no. Bunsena Bibia Bufuaho. If you want your pida edema, Bunsen and Nancy Tata Yancasa, it tells sweet a problem with the liver and Ancasa, and other kidneys Ancasa. May they obi on your nephritis, and on Finan, you know your flank pains, your chest or kidneys. Is there any inflammations?
ana stones bi ana unya dripping flow of urine don't say wo jonso a wo chimpa ansa na wo jonso a ana difficulty in starting urine wo so ko gina bi so jonso a it takes some time ansa na wo jonso sa no ma we ni na no ye show ni peduam e free ankasa then no ba na say if there is a need to do lab then a lab bring the bit you have to take a card because so better doctor pick you so I'll consult you, I'll take your clinical history. Okay, then your daughter, me message mbo, me send me na HTT, and then you have to take a card, then you come and see me. If there is a need to do ultrasound and patch on day free, and cram for mutim, say more programming, Kumasi food, see, and cram for social telling the pa because we quite cram recommendation, and I mean who's some patients and also back from Accra. It's a crowd for meeting a scanning day free, but lab testing them patch on day when you come, you pay. If I daughter pick you, my number I was screen, so me say after screen as well. My number is 0T44 0244 87 84 31 0T44 0244 87 84 31 me pacho said I may come about fibroid and because a fibroid is abnormal growth or a tumor in or around the uterus. Fibroid is a growth or is a benign tumor that glows in around the uterus. Now you say bibi kakraka bi etimi be show ba wodim. Be man ntimi nya fibroid because be man uterus ankasa. E ba na nya fibroid ankasa to ba bi obun say or that supine position or die abun say bia be fu na center or ba bia wotim bia always be a pipette free hair and be man cry we have to do examination. Oh yeah nyina na don say me na ya sia hwe. Un say CBB so I tell you say problem be bout. Eya won san na esi bibi so ana de no na be si bibi so. Yeah, oh yeah, romance in your pipette free no say hwe fansa to na ya se abun say bibi shewa and e basam pacho ade ma fibroid ba oyi ma tena emu be 6-7 timinya fibroid na emom no bi o habun say onya fibroid a ye dey so betimi dia anim obo so betimi nya fibroid betimi dia won manyina akopim so be free as so obi benya fibroid kitu bi this a year operation entim pacho fibroid na nkasa ye basically ye sheda nim dia de ba na emom ye risk factors no be atimi wo binya fibroid whereby say when you 35 years 36 years now found we are fibroid weba dem ha kama say mpacho say 2-3 months no be ametna ha be fi sa no awodi na tie we have about 11 to 12 body systems so ti o kama coming digestive system, reproductive system, respiratory system ejuma but reproductive system on fan wo so on fan yes sex fibroid weba so and yes I want to do regular sex and no boy yeah so yeah man yeah you have to do regular sex at least and no boy because Michelle will be Accra last week I was in Accra no 52 years be man of 55 years I'm power me check Obano, the uterus a very fine AMH, a hormonal test, BS, which are brand which are about to question only about 52 years, be very fine. But me check it, Bempah spends not in 5,000 cra. I wasn't could me about 15-20 million plus no. 5,000 then me besides that then daughter ma too me ba no last born 22 years and so what delay my minister imagine and I'm catching say be nya me per se or 5 years so ye dey eboa no ntina o man ono ko be ye free scan ne bio and on buy me who say number we patch so tienka na wo fibroid nsia wo kwan ne mu ade nsia kwan pa ye nem yare na make us wasika wasiche show no ni na ba ye be sha bo ti patch fibroid no onye che bibra utiminya o ma me genetic factors o ma me o fibroid yana fibroid operation yana hysterectomy see you na wodi ni na wo ba so betimi anya nti e ba sa na wo sisu afa won tentem you will be a friend say hormonal imbalance obi wo too much of progesterone and estrogen and na akra bi nya sisu abon say 18-20 years o tian said de onya ma se me ma se ma wontimi because e normal it's but so tienka na enche bebre mo se metam no yaso wo tienka na se wo fibroid nsia wo kwan so say emoja bi 2 dey yi clot tun it could be a sign of fibroid. Prolonged menses, 7 days, 1 week, 2 weeks, now menses at the bar. It could be a fibroid ankasa. And you patch for Dr. Pike Owusuaa number. Fibroid nsia won kwan. And obi okoba fibroid enya operation da. E mo so bi wo fibroid kitu bi okokoye operation. Ne mo media ne say so oba na wo timi fa nwa. Make a just say operation da. Yours me purely herba, but me be a scientific way. Me name dia na masua na bro for me the support. Nti na oba me say oh, we dey lipoma bibi fu kon ho ana won sa ho. We dey lipoma koyi free o. We dey hernia mapagya de me so na be hye me shuom. Hernia, and so no, and Abisha. Hernia, they say there is a protrusion of the intestine into a certain cavity. Also, no, Rapeja, dear, we may see no Rapeja, dear Bina, and I say Mapeja, dear, I'm so Abisha Mishroom.
Ipacho is surgical intervention. We pull it up near stitch hono. No, are you okay, Ankasa? It miss our okay because Obesa ya dear Oyana Ankasa. Ebesa baby, Tim Croft, we back at yourself, any operation to come back, or be named the opera. Because yourself, fibroid, Dranani, Obiani the city, but it is not a clot of blood. It's a tumor. Dear Mrecrat is an enchinum. Into Obi bet me a cat your sober but Dr. Piki was the main cassa. Median said Fabrana Meshe, so bet him the owl, and I want him in found. I also call my metomy fibroid operation, make a show. Baby, call within 1 year, no multimedia and mamma. Into Pacho and make a fibroid once and me assure send next week, so many Babasa from Namasama. Condition be a how your son I share has 80 which if your pressure diabetes a cosra. Oba Dr. Piki is only manage you. Name on Sobana me fielder. Mashe, or member some from mentor duke. A didn't know man about from ABR no more druby, diabetes, pressure, prostate enlargement, in it ma only cocrama or member some from. Oh, other condition be a mipacho. Or life and health in Yapa. Obia Casani named the so was now word do not as a heba for no power. Name so descend Diana Dr. Pikius media can one. Emma, what would you madina say? Dr. Piki also Dr. Messian dear. My number is 0244 0244 87 87 84 84 31 31 0244 0244 87 87 84 84 31 31 Sorry about a question back will be some your branch near Kumasi Abrepo highways. Who do highway markets with Dr. Piki who taxi for Betro. Sana do a crash of Domek Quabinia, crack, Domek Quabinia. Quabinia taxi station now with Dr. Piki who be a subetro. Na me wo question be say 52-year-old woman no any ne kunu no. Yeah. Etime ba se oba bitimi nya 50 plus abra wontwa wo. Yeah, mostly no enka obitimi chobra at the age of 30, 35, 36 kwa no twa wo. 40, banka 40, 45 there. Na bi bre no nya ne menopause. Na emom na nkasa we ndia me hu ne say nyame pese ofaso boa no and anything be oba because 52 years there the message back come 5 days me ye na ultrasound na wodiem come hu ekra manage but na ye maria ho say okuna tran sa ma 20 years so matran sa ma oba na nya sa times mbisa na sa dey normal so doctor me on Matthew that do last one 22 years. For what you know, crowd, wait me I can say be cry now. Maybe I'm not near to offer it. Which I found one because will be so on him. Intention it's some patch of pregnancy be brave when they come to us, they confine in us. Catch ray. It's member they be make us a Michelle Hammer member no because a member no the echo no. But what you say, I wasn't DNA test. And your man, no, because only 1, 2, 3, 4, 5 years. Brother, because checking who so also do you okay. But you'll be in how you okay until so be check your system. Okay. That is why I always say listen to your body system. Check your system. If there is unusual symptoms, we need to just send for phobia. First now on Sunday TT, so Jones on site TT. What if I know we are always be after taking in painkillers? They be say painkillers are for pain blockers. We don't painkiller block pain now I call you while then so underlying cause no. People say so cancer of the brain, cancer of whatever. Dr. Piki was to say listen to your body systems and send training for phobia body pediuma. Come to hospital. Let's say do diagnosis. Me the name Diana Misiana Brofun. 7 years me service so confirmed to radiology department. Honey ye imagine ye show CT scan ye say new Diana Misunya kan ho no and I'm the coming here ba no until Dr. Piki was do na family doctor. Oh that strong kono. Dr. Nyame adoma da se na e be sen hia. Menseme da se pa. Papa J. Obaya. Bremwe. Ene nkomo no many age hopa because enye de bia na ebedin konfo nsem eto de bia na wo se ye ho aduro se ne wo kan ye no and nkomo ye di efa ahonidie ho no very very important in nipa sitinem no very very important because me kai say emra na Israel for how Moses on beso mu nyankopo de so for me read Bible mu kakra ram Israel for some beso mu nyame nyankopo nka che Moses ko ka kire omo se omo no do mu fie omo dan achi ni dem wa efin bia obi ansiesie ni area ansiesie ho kama ansa na nyankopo so beba waba that's ahonidi ankasa no ya de ehia nyame pa what you say na emre bia ne kasa ahonidi a ewo relationship mu a na ye ni nyina kohwe emma no se was study a ana de bia kan ena obade also you say obade also you say but ni ye fi emma no de ntia aba ne sa ne se emma no emma na ma na ba ne sa because ene emma na fa ne se
bema de wuhia ne usika de bema hia ene ne botom enti se bema wo sika emfa ho se wodi huni ana se windi huni you are good to go e man na ma we sa ne manyina aba nenso nke ka huni di a enka ye bema ne oba ehia obi a o se bema di huni o se oba di huni enti ne bema enye sika hye ne botom a onfa ho se wadware onfa ho se onware ye onfa ho se nanum yinka se enyinka onfa ho obehia baiwa kama pa out mi se bema odi na chi ne boxer shorts ehye no eto okra hi bone free mama na kasa eno ode nam enti ono onfa because he catch the bottom ne nko ade o say me see obehia oba kama pa ni wo fo gina so pa na bema oni ne nam no boxer shorts ehye no krampo no tese emu adrasa bone free mama na kasa eno one ne de nam but esa se sikasha ne bottom ti no he's good to go oba ne check it ka na ode ba na odemu no eno na oba ne show but na huni die onfa ho esu hwa ahuni die mu no bema bie o se wo yire eye won saman ena oba bia so wokunu so eye won saman se first wo kan saman so obo ra ofie na ballers ho wasama before se bema obe dress obe hye watade ana umpiensi abonten o se wo yire edi ka hwe wo ho 87.9 I inspect you from wonum ko trim frisu besi unase ansa na obepia abonten an wopie bema be tiesi abonten wo hwe ne shirt hye no ne color ne sei no ne honom say white a wo se yellow bi dida no yensi ne ye yampose ne ye ama na anyefe na tade ye obeto so ko de bepia abonten kwa no enye nit enso na ne yiri wo fie o ne yiri wo fie hwe di ama na pie atiesi abonten entertainment so timi hye obi pa na opie na oba se ei ti mami obey pa ni kuru hu no papai kawa ba miensa ti what you say papai obey party ni iri hu no eso fifie na eba o ni shoe kra hya no kra no wan pepa hu po na opie ye atam se no be siesie ho be pia abonten kra no e mo obi timi hu kra epe wasem keke minimo bia de dressing keke on co school dance or kotena office dressing keke how was it dressing body shirt body belt shirt shoe and dressing looking neat no obi hwe de dinos abrantie di wa see dressing there mi probia mana ya de ama me nim how what this ya esichie bet no me for waduma na mamo in service training ni dressing keke apa aduma ma no what does my make obi ko interview how was your dressing what dressing neat obi so ko qualification enuni dia no by your father the qualification what from all because of presentation how was your presented one or the call enti what you say enti ye ka huni dia e niam bebre o kasa mpoda so for kan bibi kasa ya huni dia o obi tibi kasa twa kasa fi bia o ka kire me sebe na so se kasa on shata de kasa o shempa bo a na so se kasa fi tells you say kasa no so we de o ma ehote so kasa so ya huni dia wo brante kama oba kama obie na no se o kasa ana wo se ei sister ipa se ne misi hu mi brai se ne misi hu mi eni kasa fi na numu ba na de ama bua me wo ma no eso ate what did me che et ahunidie na ye ka no edi akotire pa nya wore mu ko a ne mo bibia mu e mo respect ekosoro e mo bia ohu da ma me ka sem che mami to radio presenters ni before your radio presenter bi wo betimi atini dimpa kakraka ediya owo awa gire di wo kromati TV so ni ade ba wo hye no physical say ni about this asumesi ni a onyo ke say ei asumesi ya matie ni ka radio so oni na obamu yebu all because of make a producer so you know why attacking ka producer saying so say shuni o can better bonnet ne check no anytime bia no o gentle presentable ne sin ase de wanyini adu ne sin ase nka wanka wani ho what you say nyema we nyina ya de a e wo se we de o check be ma nya usika nko a na me pese mbisa say radio presenters wo be hia na wa ba mo busa say bebre ho no tu mu di ti o mu deep o mu deep eso be hia no wo hwe ni shoe ni shirt 87.9 na fero me ni obi na ma ye hye na che so asumesi ni o se na nipa we ya me tiri ni say no tiam say why den o so no why expecting it sir what you saying so at times it's not being a rich man
or a poor man, but how you carry yourself, how you package yourself. And the man nipa eden edi ebu ema o. Eti ye kacha warefo, ni kacha e man mema say, "Eni sikani nko na so di ne huni." Enenye ohie ni nko a, enso na wo say wo yefi. What is anytime you try say kakra na owo no, let it look presentable. Di huni keke to so manenye fe. Usi anyabotre si polish na manenye fe. So we need si no si ni na wo betimi asi agene si di kama. Ye o mami ho niam si ekro mu nim si. Wo si di kruta de nyina sen no. Wa si di kruta de nyina. E kane no, wo rock compound house a. Ni singlet, the boxer short, white. This is sound man so. And now who and now there's some emoji boxer. Me say who first oba betimi asi ni underwear. No wa wash it come on. And emoji boxer mo say. Boxer just colors. What be white chapel. Wash your white chapel neat. Now ube see am na e fair. And the singlet boxer ni a shiny blue. Yes, and the singlet kwa yan share. First white singlet. Wash ne da shirt bu kama. And no singlet probi share. No wa share na ni moto ma 4, na chia 4 na atare ne body no ordinam. What you say suatra. And oba besia nam. Underwear mpo no onshabi. It depend atade crash. Yaniki. Those days. Oh my boy, what my cow tete no. Those days na oba ye maame no mo hye so mo dwomuni. Me say it depend atade crash na be shan. Na your type bia so ne se ne wo hye no. But oba de unam na naked. O shatade so on shatade aye hu ma bebre a. Omo nam a o hye da o to be say see me through. O shatade so on shatade. Who bibia e da body no so sa flat sa kosi form. O hye wa fie. O hye so fudie. Life. I'm telling you. O hye. And so say or a complete woman oko. And so born naked. Nyame mpata na mframa bi fasisia na gidigidi we who ata the kosura obi ahwe ho. Asepana me ka che no. Ahunidie ne ka ho bi. Papa J say straight dress na nipa na hye na wo ko no. Wa born naked was here. And I said jeans no na ya no ma born naked. Mpesa meti ase wo. Hwe. O say atore bia mo de jeans no. Ene niema bi nti no mo se o me hye jeans a eni kwa se me hye underwear. Ye se underwear jeans enye underwear. What does my make actually? Jeans we enye underwear. Underwear is for the under. Kanu. Eno so ne de no. Enti wo hye da wo hye jeans so ehye so a. Nka we okay. So in case of emergency, ubetimi akọ baby. Na ope baby agunsuo na ade drill pa. Onye baby nya kura na pressure bitimi ba kakra timi ba enti wo under no jeans ne hye jeans mu no etimi so du kakra ma o paso so an pasa jeans ne kwa na hye wo a na kakra sonia. Imagine the concombility. Was a very asamanya catch on hear me pa o obaya enti ahunidie no. Imagine the concombility eno no ye den chese hwani sunsun ne ye meme fi mu aba. What in MJ? Oh, eti yemma yewunu se ahunidie yade bia ehia pa. Hwe so oba udi dwoma koniaba uyi adwuma pesika. At times ubetimi afroka na hu oba bi pa na wo hwe di tirim wo hwe hawa wo se package ni ho adi kodwoma uti busa se mami adan so be eniama na o ton no ukoto wa opo ba wo bedu fie a ma ye wo se wo dwom eni wo se wo fie obi wa di odi free dwom no eno no san di ba fie. I'm telling you, sorry to say me nkasentia obi anemum ade na o ton no wo bedu fie a o se free fane se ye ma me fo yo moton adwene kobi monne supaku ye ton mo amane da ka ton nyama sa no wo bedu fie a ma ye wo se edwom de no wo ho ene fie nko but obi wo no wo bedu fie kra no uti adwene no o ni peduanum wo se sare ma wo sente pa tu bedu fie so nya botre pen samna papa bi di dware body splash papa ni before go ho niam bi ho no ma ho e ma ne nya odin ho enye sikafo ko na ye ma ho so nya hwamu bi ma be ma na o babada ni nche wo fie no mo no so nya tenka foforo bi imagine se watena ka mu na obi ho anka na ote nchen se ne sitie din sabe pepe na be ma
oba sebe enka won ho anaso oba enka won ho ebe da won nche ya hwe hawa hwe obi trim oba betimi aboniti sente jeniti na pempem no Akoma FM 87.9 Kumasi. Very serious. Remember ni be face problem no. Oba bonite dibe boso bi miensa. All because of say onye sika Anthony fufuro nti no. De bia we na no wa ne star bi no di nyawo fa ho no di splash ka gugu ni trim. Embi mu trim sent pa no. Ebia fa ozoda. Bebre, ya ti bebre. Enye omo a ye no omo kura twempena kekempo ana omo ye ware omo mpo. Obi a bia wo share kekekura ni trim sent kura mpo no. Etimi tu fa so. Maame wa ware. I'm telling you. But when you ebi mo aware ebi wo kunu twempena Akoma FM 87.9. I am pempin edin say oba be bia na kache bra say bra me pa chew ene de omoto omo sebe eyinka nti ebia correct no edin say bema pa edin ma bebrebe eti bema bi wo no mo hu sa de na onka nti no o mani nchen biom onti mi na no kache wonti no o mani nchen biom onti ase da bese ke eti mi nya akukuduro eni ye paimu ni ye kache ye ho a kebeti mi abo because obi wo no ma se na pegedi kankan no oni ontene ho nka se ne okan no ontene ma ekoso woni nipadua mu eti ye nya kukuduro ne ye paimu nka ye ncheche ye ho ye ebeti mi abo bebre na ahonidie de na kai uni hwekura na uni bibia wo wiase no enye ahonidie inso sen kwa na odi bedware eno bo rastors ma roll on yin ade yi bebre wo honom. What you say? Obi was me dem perfume de gum. Enye perfume kwa na manipa ho yehwam. Your natural remedies wo no ma. U company for metimi a che otete na perfume o. Na perfume ni wo. Your niam ni bi wo fie no ma. Ye nana no ye mame ho na omo di sesi omo ho ya kono. Those ne yeso omo kwa no mo nwenche wi amfa nko. No mo wen. Satana ho ma fosh. Debi. Ha? Debi. Satana o paste bi o. Debi. Eso omo ye den omo no mu ehwam. Omo kasum sem na me nana ka kire me se papa bi na oware mienu na onso na mo hyehye nna okoda ha no mo 1 week no akoda ha 1 week enti ba ko no e de ono chenchire na aburu be ma ne beba na waje enti no de bia be ma ne pese okoda saa oba no ho keto no ho enti panyi no etete na hu se na ne ede nko antina we no de bia me kunu kona ho ana ni jesa then you obetete wo mo so obetete keto na hu wow no say ni kunu se me dofo na de nko ana ya wodi ye wanum me ba ho wanum ohwam sa so hu se ne kura ne tete ho o se me beda nkuko buo we mkotete ho na no tiri me tete ahukọ ni fefa me sen so sen na kura ne teye no okoyebi we ni kunu ne ba na no no so akoyebi wa tete akukọ bi na ye ne sen so what you say enti be ma ne ba ye se pe o se wanu mo se me ka se wo mpeme me kan ye ba ko ne tete akukọ bi ne ye ne so ase ehwam me ye me tibi fa me so ase ye bon wo ti wo ho nchire ne tete no e adwuma pa no kura no mo achi aburo no wo ni fufu ana se ne banku bi anwumre no mbedi no na ne nchewe janso wo baabi no wo chenchewe no wie wayiyi aburo num ohun wadware awie anwumre no ne na nam ho na wode na nka etwade ne nson bi asiesie no we na nchewe no koba no asaba ko gu num okoba chese na anika yes those days we kaya so obi edware na adwono okoda obo powder good night powder boni motom no bia bom. What you say? Come no akoda. Ni wo say no sent. Enti bema na oda ho nchen no. Abebia se den sa ehye moto mu ani. O so aye dey. Obo powder di bon motom fo. No be bom fo. Come. No dey ababa da ho nchen. Fe. Ene yipa bema bi no mu kasa asa wa carbon dioxide. Ne no mu ja. Oba ya meni abrepa na me kasa no. Ene mbese yesua de yiri bia na ye be din kofo nsemo edu bibia say ye ho duro what you say eto bia o say ye ho duro ma ye sua de ye din kofo nsem all right but you say nya time ni nya education kakra edi ma ye ho ahonidie eboa papa ahonidie nti ya te obi akatua so
I'm telling you because manager na wuni say akwacho de ma wunyina no oba won sha tare papa bia won sha papa bia won so kwa won say ni ba ne ska no odi ye den o to hwe di yete so oba yo kokwashi de manager say yes it's true you always improper dressing you don't dress good you don't smell good you don't have a wife you don't have a daughter or a child enti wakachi no mate so because of say ahonidi enti date na otimi koye adwuma ne ma costume allowance because person udi huni it tells you say ahonidi ya de bia hiya papa ye nyina fonto ye wonfo oba won sama ye okunu bema won sama ye oyere papa je un say emema ni bi wo ho no ma kakabin ni kokoti nti no ne yere kura ka say bema na ena de ase wotunka mu ho no ase senti gina o kakra udware ye twitwiho ya na ne buafu eno no say wakohwia bema foforo tunka mu ena wo de ba be ka say meme de yes I didn't know so obufu we are say the best person eni obi obetimi aka mistake de akere yes oni nipa for buoma na brebia de obetimi aka won fonso akere wo no ono pese oboa o tise me producer yes nana bila be fro ka che say mama say Peggy say o tene o chew de be bua o da che ada me twi manim ba ye o se manim ase konkonsen what you say oh it is obi e correct wa enye se otan anase oba be huru ana oba be sere o nemum ni nipa nyina ntumi anye no eno na waye no what you say wo pia bontia baba to se ofia ye basa bema oba ye wantimi anka because unim se oka yire bedi di watamti wanka akwa hye dem boko na so nan say me kosere madam fo bi ye pie ma de san ena me yese me ni be kofie na odimi bebi odimi fire odimi ra efie no me hwe varandam na me say eh te konfanko no te what you say near me go varandam you read them me share set up no me bibia I was shocked and I was disappointed utimi die na akoi mitimi die so na pare me nyase nyina atwa kanko mana cause my disappointed how misi nim no anyhow misi hu how yesi koba ni ade no my expectations for them just I saw everything I even saw chamber pot eno ye den which is crabber e won varandam asampa na make cho no enya grow mintimi nchirem but na me expecting sa obi betimi bu e de what to higher level the moment obi ba fie e won set up any how na masita no fine to back last time I catch you say oba bia obedi bemachi ebe wura ni fie na bema ni du be gina dan achi ewura dan ma topum akose dem obetum nyansa ode be wura ho bia no sa bema no ene ne nantibium oni ne huni because bema we are single so pia bontia make sure say everything will be in place ebia na in your room because ukwa na obe pio but ba ebia na yankwa na woko ebia na bibia tola so what let me say you can come out single and come home double double na ebia enya oba sebe oni ne kwakwa bibi nko a it can be wadamfo bia watukwa ba ne ho abeche no pe ba bia da enie kwadwo status okay so ate enkrankwa so etini na fofo ma nyina afri nkran ba so no so ye what you say me nwanwa say na fofo ma omu fri nkran ba so mba najo yes kwadwo minya ka nko mi fie ma beda ho na ni eta to na la so that means ni nyama de ye ono ne dem opi otimi spray ho no be enti se oba ne ba ye no na ka ho anko yi a ena ade say oba fresh status on friend no because the last time oba ye no nyama anko yi oba ye bed no so nye edem nyama de basa bossa shows na to agono esa sen ho se ebi mu de akura tote a mo sa eyaro wo semo ma me nko papa ho today enkoyi kaka ai ana de mama via ya do yes ande
ene chese no holiday no ene edi ewura mu ne eyepa because ene say papa bi eno papa bi enkomo ni edi ye ena me yes ene story for no yes ramala ene information check yes ramala information check na ne monday na ene yenye ye ho aduro kakra ene so ye me birthday oh okay o de yawa da bia your birthday oh okay so je ne ye ti we di achede bi ba ya fantasticonsabeka papa na so bika kakra mpesa me kafa saa asem we hu na se ahonidie de ade ho hia pa because according to Matthew chapter 5 Bible say enhyira ne wona wo ho tie na omo ene benya onyankopon ahenni enti onyankopon ahenni mu kura no sa wo ho ntia enya de a wo no ubetimenya onyankopon ahenni no so enti no mekai se ebra na yesusa no na mene madamfo bi enenam na oyobi a na at times ya de niema ye jokes pa okay also ono de se oware na se ne yere edware ba ku bi adako a obewohoro ne na ase ada ana mi bisa na se adan ana yiri dware bako dako a obewohoro na ase ada so odware mienu a me dware bako odware miensa me dware mienu ne fa me dware bako anopa na ma wohoro me na ase na che se bako ne fa so na de me pesa me kanyina na se ya woniema bi wo ha ye ka no ne ye ka edu tie ye na fa bi ye den eye futu so na fresh boy kan sembi ebi anu wahunu ukunu no mistake na bi a wo kan no ukunu ne buafu ne nyina ne kwan a obefa so a obeka no so obu a wo hunu ho mistake a ekwan obefa so akan no esa sha ebufu oh okay ha ndi no kwan a obefa so akan no eno no e baako ana ya kan Proverbs 31 verse 29 Solomon na ne yere ne mprafo 1000 na Bible ma meti asese brebi du ya okofa wo baabi na asem o kan no se mahunu emma pi but oba we ya mekofa no idie osin wo nyina e wodin mu ahonidie mu kasem se wahunu nipa na ode adoye agi wo mu ya wo mani bi wo ho a se okofa no na ofa no se ono netia omfa wabusuafo omfa mu nya hwe etini ya woniama bi wo ha ye nipa no ya na atwa sabi ato ho ama saasa no ama ene no edi nya tidia mepesa mekanyina na se ahonidie de ya de ho hia pa se oba bi wo ho a che se ye mema no de hunu bebre madamfo bi ana mene ne bobo osibire bi okofa ga bi na ga okofa no osi ga me kofa in 3 days ni bie me mpoma nyina pagya mattress nyina beto amo sent pa ne gina dem ho no enya asenketo eti no menua ahonidie ehun hia pa se utimi di wo huni because nyankopon aheniem kura no uni wo huni untimi nko enti no am say de wo ka ye da si bebre 0243114497 yembie phone lines ni ntum na etie phones so enchiro madwin anaka kra wo nso wo eka 0243114497 0322498035 0322498035 0243114497 ene de ye preso ene eye preso chese preso enkoye the road is shaking oh wa shewe ya kase hello preso nkwa enti unso betimi afre 0243114497 0243114497 and I say 0322498035 na ode wadwen kire no aba na ye ne wo atwetwe enkomo
ene de in fact efie ha ayeshi pa efie ha ayeshi na phone lines no so ayeshi adwo obibi kan nana yeko yeko na emu mahunidie ni yaka bebre ma na omuso munima asumsem ka ukunu frɛ wa nana ya wosi ye ni nyina nya ahunidie o ahunidie ni sɛ yɛ 10 ayate so 3 aka 7 ɔsafro anu agye so wate so 3 aka 4 ni nyina yɛ ka ho bi ɔba bi wɔ na no totro untimi ni nka asumsem mema no so omunim de omusi from ye no kofi maame wan want go ni din ana ni de say de fa me ohima maame o eni nyina enye o so upedin bi asa din no se wo yere ana wukunu ote a onim se wo nko ana sa din no ye den wo frɛ no ni nyina ma odo no ye fe obokra no abona polish no a enka mini mo do me your friend ye wo wai minie mini se sa na ka meje so oyo se ye wo wai ma je so minie omo ni yidi ma menti da de bia ewoi nkula na pon wo fe me ewoi ameka se minie nti ni nyina sa wo besese wo hu wo yesa nyama ni nyina wo hu ofese de na yuso aduhwam na wo nim de we yesi ni be makasa wo nim de we yesi ni oba kasa wo nim de we yesi ka asumsem a ana de we bese frem wo asem abra asem aba ni nyina ma hu ni de ni nsipi what I say oba bi wo hono ma wo nyinsan a okitayi no tintesu ogumu saa abra wo betimi atintesu no gu atwam akọ enso on de ade kita no de chiro asa abo enwa ade no kura wo ti gumu enyan ntina ontesu besa begina woni ko ohwina no kura